Au puniti ai ua o mai lo whanoa noa ma fau fau ngā tuku pea ia so uma vai vai lo tinga talu ai o e funga olo mua lo whaile inga tamai se ilonga o leo tina te mawhai ai tu ia sau lava o se aso awa i se tali o nai o manao tu o le lang se tau mai te ia o le sami se tano a mai ua ngoto le la sau le tong sa ua li loa tu ai o foninga o le taimani a o itau se maa e tamale vale wa o le iloha ina pe ai sea ua whainga tai se fua fuanga o e lava o sia o taimani na o tili tili ai le whaamaoni malo o tali tonu la o lava saini leva ve o na umai lo keli tu o le lang se tau mai se ia o le same se talano mai ua ngotola la sau le tong sa ua li loa tu ai o foninga se tau mai se ia o le same se tano a mai ua ngoto le la sau le pongsa ua li loa tu ai o foninga ua li loa tu ai o foninga ua li loa tu ai o foninga Whangawali now, Larry Shane, le whantua le taulanga I Samoa, marapese o ao ua puniti ai, le la le sawa le timu ma le savili le wai le so, e se mei lawe le mātango fio le solo mei o le lahi le rawe aso wa tuana yantu. O le wainganei le tātou tala o le tau mo le somala so antau mo au kilani, ia antoa e whau masavainga mo Samoa.
Pamela official wa i tau le soe mamawhati munga inisio no whanga mai ole a iai le tūlanga fwoi lele ole mamawhatu o ti munga i taimi o le a wauli. Tau whātau tau savili mai le tū i mātū i sasae o antu le sawa i le iwa se 10 kilomita i le tūlai no whanga ta lai pato a whiolono le angi mai o savili mo au kilani le fiafiana nei. O le mawharewhana mo le so mo au kilani 10 maleono tikiri ma lui le po ana nei se 10 lua tikiri e ngoto le lai le fiafiana nei le 5 minute e te ai le afa o le 5. O le vengo le soa antai mo au kilani o sone le lai le 10 minute te ai le fitu i le tai au. Whamai e yeiti munga i le imana malama o na whaasolo antulei na to uruwa whaasolo ai wanga i taimi o le tai au po. E ono yei fo i ati munga mamafa wila mawhain tili i le tu i sisifo o au kilani mai taimi o le awauli. Sa vili angi mai le tu i mātu i sasae, whaasolo i dangi mai i le tu i sisifo i taimi o le tai au. Ewa talafantu i lole lu tātu o turu i Samoa, le venganei le tātu tala o le tau, mo Samoa. O winga o le tau, o se vaenga whaatupla ia o whetaya inga o sa vilima timunga, o lo ta oto pei lunga o Samoa, mai au maia timunga wila mawhain tili, pāpea sa vili tau whaatau tau, ea a fiaile turu o inisi o taimi. O la pato inga o timunga mamawhalo o wha mahalo sia pea mo lauwhanua uma o Samoa, o whautuanga mo lo longa lo wha malo si pea, mo vaita whe uma mano whanga ea a fia ngō fie. O whautuanga o saviri malo lo si lo wha malo si pea, mo lau whanua uma o Samoa. O le venga mo la so mo tūmua e tāpisolo ai timu, ma e mamawhai nisi o taimi, pa pēnei wila mawhai tili. E ma lo si le whaantau tau savili e nisi o taimi. E tūlanga tutusa lava i a le vainga mo upolu, e whapefo i le motele i sala whai i le so. O le venga mo le so a tai au, o le a tāpisolo i timu mai mamafa i nisi o taimi. O le tūlanga nai pia nei winga o le tau, e pei o na tau mai le ofisa, o le vai tau e le nganta mo tātou lava i nei au kilani i a whapefo i alo tātou whaasiramanga i Samoa. Tasilima i Fatolu Amo Radio Samoa.
Uwafengata yosefufuanga Oelava usia utaimane moni Na ufilifilia ile faamaoni Malo utalitonu Olaula basaeli Aileva meona umailon keli Fetu ole langi seita umai Sei a ole sangi seita la no mai Uang tole la saule pangisa Ualilo tu ayo folina Fetu ole langi seita mai Sei a ole sangi seita la no mai Uang tole la saule pangisa Ualilo tu ayo folina 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 Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Ole temele ngula wanchi le radio Samoa le ngula woli ole wa lus fulu vanu male afa medu te te ai nei le se fulu male lua ele palasima ya yo timunga to ulva solo wanga male tofa tau e male manu si olangi mai o sevili le dia solua solus fuluiva ole ringa sino yu lai lua fe lima pa taile tua wa dan to silafai lumo no ai le tua no eui ele fa le tono mai winga o le tau le nei fo I vea so fo e ma le vea so muli o le ringa sina lona fitu o le tausanga tau sia o le dae ma wale ma fana I lo o topa ia ma lo o topa malu ya e mo ne fa ma lo le sunga le o le fionga le mutu taulangi le fionga ya teito ya mo le tau veina le o le fa sa longa le radio Samoa mai link to live si uli me fo I link to live fun mo le no le mo tanto felo yai I lumo no I le ia o li malu luto e fa tim e por kalame la o li mafunga mo se ulia e le tu lai fai le fia na nei ma lo le fai le fai ma lo le o sai ma lo foi e le tawan tai e foi ni si tanto ya na fo wa fianga yema nga senga solatino o lo pepesi le fulu o lo o mantua pepesi le fulu ia o le manto ia fale o la e fulu tangant ya wo fanya tu ya yo e fa stopping an ko fulu a wangi yo me ya fulu ka le va fulu fa lu an ki kausa e ma lo le o sai ma lo fo ile fa ma lo si ja lo fa ile me fo do tua au na pa ya le tua o lo la ngai na la upo fola upo le ona I so se fanta fainta ulanga lava ma lo le o sai ma lo fo ile fa ma lo si Banga masani ala tantu wana leo tamama tina ma tua ma futa mai lava I le asonga fua o le sa talo si o le dai ma lo si tantu uma ya fefo wa fia o le malanga le ngase ngase o le tino ya po mai fo o le tino o le ale fo tuanga ali mutu mai fo mai ya e inu le fuala le ne ya le kan o le melo no le Facebook
ai awale awale kere fo ia le ia fa la titi lawa e papa yai fai yo tama fa mai le moana e pe o nei ele mele o le maso e mal tama fo ile le oyster ia ai o tua tole o le tama fo le dai ma le ngasa se fo ile le mai ini ma le lili va woni fo le tinga ia fa ia o nei te malosi ia a le tafia o le malosi lulu o lo fi tai tunga wale se dinga manuia into tono New Zealand before into e ma John Van to le tanto programia to le rivango la woli na mo tamantana po ile talo le ta sa wai le po ana po o mai ana nei le taya sole sa o le ko wa ya le skana ka ai sa o le ala ne wingo le sa ori yo e ba ye wingo le ta wi wa tanto mo le mo win ola son na fina fa manu le ne ye e mo ia e ma fan ia ai tulanga fo ile le tante la ngona i ututin e ile swinga winga o tangle la mai e ila male swinga na over i into a sambo ile tasio afio angalena pu e mai ile po ona po wa ke il vanga nga ile vai ku fa sole o le kibu ai sale mena wa kimu ngai sambo maka ukia maka ukia fo ile ai se o want to tasi ai I se fa ma tana le mafu anga le na maua le mele ta o le hail. Wa mai le fa punga fa perintania. Hail is formed during thunderstorms when strong updrafts carry raindrops upwards into extremely cold areas of the atmosphere. E be falling a maila. Ya wai malulu tele tanto I New Zealand. Ya mantana fa ye ma ofu ma fan no tanto tru I Samoa. Ai te lo, o le sia tunu o piki to sili ana manu lua tu nei lo sambo. O le tunu o tonga. E antoi ma le tunu o leo niwe. E mo ia I fikira ko ia e. E le manu ruket. O le tunu o la leo niwe. E le tau sanga no palanga mai I sambo. A whelu wa ina le va le len tanto fui le no polensia. E mantuala le tanto va le lena. E lua ka ko va le ngai e disi vai ten. E a saula I New Zealand. E na saula e afe piki mai tangata mai isi antunu o le Pasifika. O na whanto a tūlau ele leila I le mulimuli nei au kilani. E a toi fo I la lewa. E a nga I Samoa. O na wantu le a le afe fiti. E a afe le antunu o tonga. E o inala le no inoa. Toni. Pe umar le vai tau o le e seta. Tūlanta I le vai tau le tau manulu I nei New Zealand. A afe a kule wale. Tole. O le makua manulu ko whape. Mai maupeanga whaapele manulu o kako I Samoa, se mea manuta telefia sa wai nei New Zealand mana ia le manu o lano ringiu le mo. Ai wila, ia ele se kako mea mwhai, ia mai o le tūlanga le nai pe o na tūlai mai. I le vai ai foi o le timu oisa, ni te fo whaapesis, ia po o hafo I ngā koe ngā aisa wakimuangi I Samoa. Whitau I le lei ia le whitaia I ngā lea o le savili mawhanawhana e mise I le tūlanga pione I le manu lu o le savili I lunga ane o le tātou o turu I Samoa. E mise ala le ea lea rua tu mai nei New Zealand a whi ngā I konga, a whi ngā I niwe, ia ma whea koe ro ngā koa kung. Ia nala, e sa wai loma le timu, a lau makua manu lua le ea, e o mai lano, ia ua le mataha ua fo I leno le timu. Ua sa wai lo ua isa iyo e ia o isa leilanga ke vai a kuar ka alonga I ka mai kianga po ua maanga ia la ko fa akimu foi le ropo ua ma isa siringi le ngia soro o le tūlanga nai pi o le mai tawina I tono le tanto utro I Samoa ua taunu ia whainga malanga a vaenga whaia lua e pe o le malanga antulu mo tele I sala whai ia ma o lena amatuli e mai lea sona nafi ia nisi foi o la tau wha ala wiloa I tu mua pe la o buli mawina I le tu malo fa palo ta fala ta fa le sa fa nga solo mo vang fa le in APP o le fia na neighbor stimulus so o le mi tomatu o le wa amantana te pena ia I le vang fa le fa tu le tu samo o tasi ia po le fast a wala va ia tu malo pe mala va tolu tu malo faleata ia le tu fa tasi na le gym I tu na manto ya Antonio le dai muli tai tanto o lo fa piona avi le tanto langolang sua e ye fo ilama le tulanga ipi o le yang yan tampinanga o lo tampina ye le vanga fa le Samoa o poto
Na utawana le la le tai o le video. Sa fa tala no ai le fionga i le te mai tai pa le mia le malo tosi le fionga le sa fa pito le fionga ia fio mena wi mta afa. E fa te taule ai ni fa mtalanga ua afa ina tuai ma lona tofi te tonu le malo. Ia lenga tofu i lea o ia o le ta ilea. O le vanga fa ilea le sa mo o poto. Ine la fonga, sa fa pe lea o na fa ia ilunga le road show. E le sunga a le la auni le mani to. E fa te taule i le maliwa i stamaitai tusi tala. Ai ha afia antu e mle suafo le tamaitai pa le mia. O lana saunga la le na umawa, pe wala wale o le aso na file na pue ina ai pe na tuwane i lunga o upenga tafa ilang. Ona ua fai na so olo to suafam ai misa ili to finga na malo o lo o tofia iai o ia ili tembili reima avea i mapa le mia o le malo tosi. O lea ua ia fuafuai. O le a tuantu ili tu la fono. Ia tua inga e pe ona afiai ia lona tangata. Ia antonu o le nai te maua i lunga upenga te whai lang se taimi. Ia hau na tom whaila i le avantu wala mai mo malau sila. Ia o mea oro tutupu i tono ra tātu o turu i Samoa. O le aso nafi le na amatali ai le ilo ilonga. Le ilo ilonga le awan tātu mataupu manatua. O le na toi avi tua nisi mataupu mai le whaamsironga. Le na amatali mai le aso nafi. Ia o le sola o lo wha wau i nai an tātu mataupu ilona ilo ilonga. O le lui ia po le tangi fo ia lesi ia sui fatu e fa sanga i lesi sui fatu ia mai le vaing fa faianga i le vaing fa fai ia manatua e te tauna o antu le asos fulma le lima o le masina fo au kuso ia ua mai au na tola wina po le ale unga o ia mau fa sinonga ia po ia fu tangi ia po ia fu ilu ia pe o le tu ina tu tonu o le fa sinonga i tonu o le tatu tono. O ni sinau nei vaenga foi lele mo lo si la fia. Alo te vai ati, son e i foi le tamai titi. E se fulu lima tau sanga le matua. Na fa pele ona afia lo na soi fumano lo ina i le po na po. Famele tala. E tasi le tanga tau lo loka ina nei. E le official leo. Ina ua fa pele ona a afia se fulu lima tau sanga. Se ali i tala vous fulu lima tau sanga le matua. Ile whanawha tali pasile i manukang, ile po na po. Whameina wala awantu ia le numera fo ile le lavia ia leo leo. Pentusa leo le kuanta e te aile vanu ile po na po. Ia o le tulanga nai pio na liputia mai le ofisio leo leo. Ona oni manuanga sa wha pia lea ona moli mawina. Ia pe mai tawina. O sea afianga po se manuanga e maamfua mai lea i seanga e se po se neifi se i tulau. Tasi le tangata o lena au dantu e le St. John's i le ta'avale le ambulance anga i le whanama i mido moa i le tūlanga fo i le tūnga o na manuanga i peo le tūla i mai le po na po. Whamai le li poti o lo o ngā lulu e ila leo leo e ha malena a fia e whamtala a tupu le asa o le mena tupu e ha o lo ua loka i nei e leo leo e ha maletangata leo lo o masano mia na ia whaatupuina ia le fo inga yoinga i le po na po o le tulangana ia e awanda tātou mantala ia ia wa isele ni vai tau asola kasi ia kala ka mikiki o sika o le vai taimilering ia wa isele ni vai tau e se fo i mea wa fia ia mea nei tu pulanga talavou o le mea lea wa ai fa le leina ia tātou walo mana ia tātou whanau ia nei te ia wa tuai ia tustamati tilifani ia ai tupu i se pefea e ha ona tua i ai fo i leon tātou mātua e ai malole o le sak malole fa malosi e uina timu toi manolo a oia o le toa i le aso nei pe a feo nei te whengalua Y la cosa suena rap. Scooby-Doo papá. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Pum 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 pum. Y la cosa suena rap, 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 rap. Scooby-Doo papá. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Pum 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 pum. DJ. Hey.
to date with our COVID vaccinations is a way to take care of ourselves, our elders and loved ones. COVID is spread between people, which can affect us all in different ways, some more than others. To protect yourself from serious illness, a COVID jab is recommended for all people aged 50 years and over. It's free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To book or find out more, contact your doctor or chemist or visit bookmyvaccine.nz. O se talawhiawhia nei Samoa, wei nei se tautua ma se aunanga whaamaliloto mai le Cambodia le City Calf wa tusi tasi lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau whaale tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. A ma tatu lima se lausi aga ia tu le lima awhe tala. Fe so te mai ulungia Peter Pernanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua. Pe a manaumia se tawa le fōmolo ainga i le tau malulu. citycalf.nz. Le Fab Fabrics. O tau nuu mai I le whale o loa e lei I soo se tu ai ngā lanu. A mata mai le tau I le lua talali masfulu I le mita. Tele fo I ma ia lava ua maua I le taimi nei. Tele malaro anu hae ho wha mau fai ofu. Me amata mai le tai ta la I le pepa. Ai luos fulu wha mau. Le Fab Fabrics. Lau au nanga e fsoswani I soo se tu ai ngā suinga. Matala fitu aso o le vaiaso. Tuatu si tasi whao no a Harris Road, East Tamaki. Au tafal Pampentini. Ale Z. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasio no valu fa fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. Radio Samoa. Taslima iwatolu. Amo. Lui tau mo le aso. Toe fausia so otanga ua male pelepe. Rebuilding broken relationships. Ioane, luas fulu maletasi, o le foi upu e se fulu malefitu. Ua feta lai whaatolu atu o ia te ia. Si mō nae, le atari I o Ioane, pe te alofa mai ia te au. Ua ti ngā pe teru, wa ua ia feta lai whaatolu ia te ia. Pe te alofa mai ia te au. Ua fai mai ia te ia. Leali ie, ua e sila fia mea uma. Ua e sila fia. Ua o alofa lava ia te oe. Una feta lai atu leo Yesu ia te ia. Ia e fafanga, ia uma moe. Toe fausia, so otanga ua male pelepe. Rebuilding broken relationships. Na malepe le so otanga Peteru ma Yesu. Ina ua whaafitia e Peteru Yesu. I le taimi o lona whaamasinonga. Na feta lai tu sao Yesu ia Peteru. Ai fai mai Peteru, Yesu, o te alofa lava ia te oe. Ai o atu I le taimi na whaamasino I nā Yesu. I luma o le maota o le osita ulanga siri. Ai saule tasi au na tama itai. Ua fai atu ia Peteru. Pia o oelea sa whioa I whaatasi ma Yesu. Ai fai mai Peteru. Ele o au. O te lei loa le nā tangata.
Na whaatolu au na whesilingia Petero. Vivini loa moa. E pei o le valo anga Yesu i le mea e tupu. Le ala ua mawai le whaamasinonga, ua whaasatauloina Yesu, to e tū mai Yesu ina ua mawai aso e tolu. Ua o Petero ma le au soo i le vai Tiberia. E whango ngota sa ili se mea ai. Whai mai le tala, ua ao le po, le ai masei ana maua. Ai whaalia ne lo Yesu, ua fio ane i le vai o Tiberia. Ua whai atu ia i lato. Lafo le upenga i le tūtau tau. Ua lafo le upenga. Ua tele ia. O ina i loa ai e le au so. O Yesu le tangata lea, ua lato whesangai. Nā o le mea mana ia. E lei toi whaatali Yesu na wheta lai atu lo Yesu. Ia Peteru. Peteru, Simonae, le atali o Ioane. E te alofa ea ia tea. Whaatolu ao na whesiri Yesu. Le ala e tali e iloa Peteru. Whai mai Peteru. Le ali ie. E te sila fia mea uma. Wa e iloa lava. O te alofa lava ia te oe. Ole i tūta ua le ole tala. Wa amata mea Yesu. E toe wha le lei le sootanga ua malepe. I le vā o ia ma Peteru. Ina ua whaafitia o ia e Peteru. Ina ua pepelo Peteru. Na te le i loa ina Yesu. Samoe. Ua sawa i nei aso. Sootanga ma le pelepe. So tanga i tonu o ainga, i le vā o uso, tua ngane, ma tua whawhine. So tanga i sa whainga nuu, i le vā o matai, ma isi matai. Ma lepe so tanga i tonu o le malo, e o ai tonu o le ekalesia. So tanga ma le pelepe. E o i le maru e tasi. Ai le tautala le isi matai. E o e tāpua i le atua. E le tautala le isi olo matua i le isi olo matua. E o e tāpua i le asosa. Ai le loto le isi a inga i le tasi a inga. So tanga ma le pelepe. O le fe au o le tala le lei. Ua mo mori mai e Yesu ina ua whaali lona au so i le vai o Tiberia. Pe te sao pe ete sese, o le tangata e alofa i le atua, o ia e amata mea, e whaale lei se sootanga ua malepe. Ua whainga tā ia Samoa, o na toile whaale lei sootanga ua malepe lepe. Ua lei loa e le uso pe whaafewhea, o na whaale lei. Ua lei loa e le tua whawhine, pe whaafewhea o na whaale lei. Ua lei loa e le matai, pe whaafewhea o na whaale lei. Ua lei loa i e kalesia, pe whaafewhea o na toe whesotai, whaafewhea o na toe whaale lei, so tanga ua mare pelepe. Mana ia, le o ngā Yesu sa moa i le nei aso. Pe e te sao, pe e te sese. O le tangata e alofa i le atua. O le tangata e alu i le falesa i le lotu. O le tangata e whaatua i le atua. Ia e a mata mea e whai le whaalelenga. Ia e a mata mea to e whausia sootanga ua male pelepe. I le nei fo yaso, whea ngai tātou i wheau mangaruenga. Ai a pe a sei e nofo ia i lalo, ma to e kāmuta, ma to e sootanga male pelepe. Ai a pe a whaia oe maa mata mea.
toe so tanga o lou a inga ua male pelepe. Ai ape a whaia lou matai, ma matai ka muta e toe so tanga ua male pelepe. Ai ape a whaia lou whaife au, ma whaife au e toe so tanga ua male pelepe. Samoa ai. Whaia le nei aso. Ma aso e toe so ai. Ma whaalelei. So tanga ua male pelepe. Tātou te tālo. Lea tua lo fai. Lea tua na te toe whaaleleia. So tanga male pelepe. I uso tua ngane tua whaafine ma ainga. Malo pule whaafetai i le ne yaso ua o mātou maua. Wala usu fo i le au ngā lulue, i fe au ma ngā luenga māsani. O naia mātou whanau i ao a onga. Whamanuia mai, le au whai ngā luenga le leiti o ma le televise whaasalalau. Maua lo lātou mālosi. Maua le poto ma le atamai wha au tauta, e whaafoe ai masini whaasalalau. Mātou te tālo le atua. A oa o maia sa moa i le ne yaso. Te le o so tanga male pelepe. Na o oe ele le iai. A oa o mai i mātou. Ia mātou a matamea. E toe so tanga. Ua male pelepe ona o le ita male misa. Tātou ia malau fio i le ne yaso. E tonu male le iai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou alii, ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amen. Fa a tono ma
Tali now Shanaland fa longo fa na wala tofi mailen tu en tu wan tu ile pola kalamida le tau mole so fa te entria Reverend enti soningafa mole tanto pola kalamile di vai ngola woli multimidi tala I vai fanula kana peritania. In this update, the government's raised the range of fees for public sector board members, in some cases by 80%. The Finance Minister says lifting their pay is about attracting better people. Nicola Willis says it corrects a major discrepancy between the levels for public and private boards. What we need is good people managing public money. New Zealanders pay billions of dollars in tax, and they need assurance that it is being managed by people with the skills and experience to do that. The Health Minister says planned nationwide nurses' strikes are unacceptable. More than 36,000 nurses, midwives and healthcare assistants will walk off the job tomorrow for 24 hours, although life-preserving services will still be provided. Nurses' organisation members are rejecting Health New Zealand's 11% graduate pay increase over safety concerns and staffing issues. Simeon Brown says it's unfair on patients. And my message to the union is striking is not the answer. Patients will have their care cancelled because the union has decided to strike rather than negotiate. Severe weather watches and warnings for much of the country. Severe thunderstorm watches cover Auckland, Great Barrier Island and Coromandel until midnight and Northland until 6 p.m. NZTA's issued an amber wind alert for Auckland Harbour Bridge until 4 this afternoon. Civil Defence crews are on standby for heavy rain in Nelson, Tasman, and State Highway 6 Rocks Road is shut until 1:30. Hydrologist Matt McLaren says flooded rivers could change course. In the last 2 weeks, there's been a lot of work done in the Upper Motueka to try and repair some of that, but any rain is of concern. New York City has been rocked by shootings at a Manhattan office building. CNN reports the gunman and a police officer are dead. The attacker shot at least 2 civilians with his rifle. The building houses large companies like investment manager BlackRock and the National Football League's HQ. That's news. In sport, swimmer Lewis Clarebird is disregarding talk of pressure as he returns to the World Championships in Singapore as a reigning champion. The 26-year-old is the title holder in the 400 metres individual medley, but begins his campaign with the 200-metre butterfly heats at 8 minutes to 3. Clarebird knows he has a tough field to beat if he's to remain at the top. I don't think there's any added pressure or anything, that I think I need to uphold being, the reigning champ. Obviously, we've got Leon Marchand, who's the world record holder, and the rest of the field has, closed the gap between, us and him. The Warriors hope their annual Anzac Day NRL fixture will permanently stay on this side of the Tasman. And that is sport. Radio Samoa, tasilima ibatolu, amo. Radio Samoa, tasilima ibatolu, amo. MEOK with 30 ground, let's go. Yes, you can. You call me a girl. Yes, I can. We can roll down the street if you want to, lady. Cause you're my baby. My baby. Yeah, we'll follow what's our move. Sa for fatali male. Oh no, sai. Oh my, ele umalo salu.
Whawhiwhianga o le ringwhanga o le a woli le mai ai o le au rātou tātou telefou. E le ngangara Britania ma tala i tā alonga so le malu rua le saviri ma le sao le ti. Ringwhanga o le aso. Nau tā ustimi o sola. O lea ua whaalia se whiringalo o le whionga le tamaita i pāle mia o le malo tausi. Ia o ia foi o le tuita i lea o le vanga whauwhai o le Samoa ua poto poto. E whaatatau ini tu o inga o le warangi ngai lunga o le ea. E hawhiai lona tamali anga. A misi le tūlanga e pi o le iai. Le aveai o ia mateitai o le turu. Ai le ia la le usi mai o lau mai mo malau whaafunga anga. Ina nei te wa e whaapea o sa utana whaatupu le la avatu. Ia ai usi mai o lau mai mo. Ia malau sila sila. Ia malau whaafunga anga le rivaenga o le a. Wauli saunoanga ma le fionga le tumaitai. Pāle mia o le mahalo tausi o Samoa. E whaatalo whaatu se whaapopongo tala mai lau Samoa o Poto mo le nei a whiawhia la sangafua lua sulvalo iulai lua fe lua sfulmalima tala tonu sa solonga le leire nei aso fe au tiu te mawhaiva sa whaapenga whengai ma le atuloo. E mo moantu le nei a whiawhia na maua se awa noa o tātou talafou ma le whionga le taitai o le vaenga wha upwhai a le Samoa o Poto le tamaitai pāle mia fo i leo le atuloo ia whia me Naomi Mataafa. E fisiri ngai so no fina ngalo i tua inga le tai o le fast, ia la auli le watea polota i vau fosi schmikt. I le teimenu wha alawi loa le fast i savai nei vai yasa o tua nai. Le ena tua i aile tamai tai pāle mea iona a fianga. I le fasi o tio le tamai tai polofesa, wha apei ma tua inga wha asanga lava le tamai tai pāle mea. I lona ufi ufio le tangata moni. Le ena la vea ma umai le soifu o tu au. Au mana tu lai mai leisi fo i alo savai. E tau tino o ia na whaatonu e fia me. E alu e ese mai wha mau maunga le oti o fine le nam leu. Wheo whai ei nā mea. Whea leu fiu finga o le angasala le whai nei. O se saunoanga le nei al tamai tai pāle mea ne ufi siringia e au talafou. Ia atonua e nai te mai tauina. O mata upu e te langa mai whapea ua saunoa ia ili taitai o le vaenga o le fast. Ia ele fou o le lava e whai ai e whaalinga. Anisi fo i o loo lango ai mai sea loo lango i le fast. Ia e sao, e tū ngā. A tātou tala noa loa i mariu maleoti. O le o ngala nā o sori ngā tū la foni. Mai sao manatua i whaalinga mwhasala launga. Fo i lea tangata lau tele. Ia atonu tatia ia o leo ai wo mai tawini o leo o mai lava i sui o le atunu o e sa taitai o e o lo fa moe e to e fia tu lai mai e taitai le malo o leo o mai lava i nita i le lava sa no e lauli mai o le matau pule tamai tai polofes atonu na o e si fia na amatau na alia i mai lea mea i se tusi al tamaitai lea o Lise Schmidt. Tusi i lea o malo, tusi i le loia sili. Ma whapea atu i ai o lea sa o whafsota i atu i ana ia. Ona o le nei mata upu o le wailu mo le o le whamisidonga, o te whapupu atu. O lea ua mo lia nei tamaitai lea. E tu sai mana mau ia na momoli ia au. Ila na tusi ila al malo, mana tusi le loisi. Ona ua le mawhai ona wha maonia, ia mau ia au mai. Le foi la ufai e molianga. Mai o le tamaitai foi le tasi. O le foi e molia, i le simta upu le wha solo nei whamsinong. O le whawhau o whamatalanga. E whaasino i le mariu o le taule leo tu au. Ia, o le fisota inga ale teine lea, malauli, e le tau whamatalaina, o le ainga. Le ala wa matalava o na ari mai. Foi lea, e whai o mata upu e fatu. I le mata upu le mariu o le polofesa. Ai le mata upu foi le wa faisi na umi ona tatia i le mariu o le tau le lea o tu au.
sa whapea uia. E le o se tala noanga ala auri. I le mea le ua o nei ai. Ai mai sa le tu se i whai fuafua. O lona tangata sa tu o le sui whaipule. O le whai tu la fona. O le foi wha moe moe e toi wha au. Al tangata foi. O le whanga solo i lumo o le whamasinonga. Ona morianga. I le tau whaasese ma le whai o tala. E whaasese ai le tu la fona. Sa o manatu ala e pe eiso na va ai foi le e whai tete. Ai o mai tawina. E tele lava li poti o mai a tau. Ma le wa i ulo mawhawhau. Wa lava foi lea. A wha pea o le wha moe moe i a tau le tā. I o tau whawhia. Tau whawhia. E li wha mali e ina e le nā. Ia, a le tūlanga la lea. Na o upu e whai i luma o whasala launga whalau e tele. Ai o atu i luma o le whamasinonga. Ngu. Whele ami o tonu le whai mai e oesue. Ai o atu i luma o le whamasinonga whai mai ona o whautu atu le lato lo ia e au le whai eni a lato whapatara. Ale o le tunu. Su e tupe i le tunu. Whai mai e tuli loa le ami o tonu. Dara me wale sao noa mai i le ami o tonu. Pea whape moni a lato mau ia e o mai. Mau e a mai i le maliro tu au. Ma mau la ia wa amata na whaatupu mai nei. I le maliro ta mai tai polofesa. Ia, mai wau manatu. E mawhai e lok tangata o tādia. Ia upu matala. Ai le mama ia te au le tūlanga o le tofi. O le tau aveina. E pei o le atu mama i ngai tangata. Ona whaasanga ia whaamatalanga le mawhauwhau, le ano, tu ngā, ma le mata ngā. A le e sila le tunu, wa aia tātou whanau. Ia mai se o tu la whanu. Mai o te manatu, o le se whaamau popo le rei mai e whaamau maunga o whaamatalanga. Io me whai leo se fuafuanga. Ai o lau te talo. Au whaafonga mai i ala audi. Tu ia lea. Au le tā alo i tangata. Ai tātou tala noa i lunga o tātou fuafuanga mo le tunu. Mena o le fia whaafonga mai i Samoa. A o tala whelaua. Ma o le mea lea no musua ia. I le mea lea wai u. Ina whai e morianga o laudi. Ona o lea. E a fia ai whai pule o le mauta. Ai o le ale tau nuonga. O le mariu mariota. E peise me whai ngofi. O le ale vai mai le tunu. O le ale vai mai o malo mai fafo. Fe upua ai tai o le tunu. Tua ia tua lesi o fasiota tangata lesi. Ma whapena o na whai. Ia ua o mai a ia tea. O le mea moni an mea na. Ua whapea mai ua o fasiota. Ia. Talo whai. I le pe mama ia laudi. I lona fina ngalo le namea. A le wo ta watu nei. O te le tu mama ina mea. Ua lava fo ile. Mai ele au mai ele mea na e whai ai. E ngā yo inga mali tape nanga le whai mo le whai ngā palo tala tunu. E tau mwhai ai mamoli atu le whiau. Fuafuanga a vaenga wha upu whai ele ngata i le Samoa poto poto. O le e isi vaenga wha upu whai. O le fola atu i le tunu. E na al pauli me le whai. O le tala noa nga i fuafuanga. Al mea monia. O le tau whareanga le mea le e. O le lai whapea mai e fia tuli roa lea mi o tonu. Fia maua le fine mu. O i e mauai. Ia, e tani lava Samoa. E o te manatu. Ia, e talo pe le li. E mai pea ia le manino o lona fina ngana. E musu musu i nai fo i tau. E le o se tau i masui. A lea ngā. Hoi lea. Pe o le a avea e tofi. O le a avea e tofi e tau soro mua i whata i ta inga leanga. Hoi le i tonu.
o le tātou atu. Ia, ina te ua pila mamafa ia le tātana noanga i le nei afiafi. A le anganga le sa fia fai le tātana noanga o le whasilisila atu le atunu. Ia o le la wha solo. Ia wha la wiloa sa mo poto e mata atu vai asu nei. Ia, mawha mai ai le tolu vai aso o lo lumana. O le saunoanga nā manino le fionga i le tai o le vanga whai o le Samoa ua poto po le Samoa Uniting Party o ia fo i o le tai pāle mia o le malo tausi le fionga le sa whapito ia fia me nā o mi mata awha e tali atua ini tua inga mani la fonga sa whaiale i le road show po le whaala wiloa a le vanga whai o le whatutua i le tua Samoa o tasi i le lua vai aso o tuna iatu le motele i sala whai. Ile tūlanga i pe o nei aile o antula mata o pule le whaamsidonga. Ia se tātou tālia. Po whia o le aangi i aile matangi. Po whia o le a tafa i ai. Ia le whirangalo le fionga le tumaita i pāle mia le o le malo tausi. Ona e marino i lana sauronga. Ilona ia tangata na oia. E mawhaiona ia tālia o pūma whaamatalanga i o talafu. Pitai. O loo ia taumawina le tofi o le pāle mia o le malo tausi. Ia mau ina la le pe e mamafa mai e lana sauronga i le rifo i vahengo le hawoli. Manino fo i le sauronga le tumaita i pāle mia o le malo tausi. Lo vea so nei o le wa amtalia ia le wha la loa fo i le vaheng whai o le Samoa ua poto i tutono o le tātou utro. Ia le antuli mata ia fo i po le a se la tau ia tau mawhainga o na manino le ia i o le wha whunganga Samoa. O le ngā luenga lea o le tau mawhai e le tātou polo kalame. Au mai a vātū. Ia o na whaile o e lau fuafuanga, ma lau whaatataunga. Ia po fia na ia ngā i ei lau whirangano. Ele avantua se mātou leo. Ia se i se taimi. Ai o le whirangano a nāia. O le fionga o le tamatai pāle mia o le mālo tausi. Ia e pe o na tātia mai ai. I le afiafia na whilewa e mai moma e whaafonga i le nei a vāenga o le awu. I le tautua whaua o le nei le Radio Samoa Tasilima. Iwa tolu. Amo, ma lo le fai o le faiva, ma lo le onsa. Samoa, e pa ia o ele matai sa
Fai mea alofa I a inga maua I Samoa, e ala I le whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai o na whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhau ai whaiungo vai aso. Whaatau e oe New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O silia ma le luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantu maa wha amanantu I o loa anangata. Maua maa e fua I lau wha asoa. Ma whai foi ona le bai, fausia I lo manao, malafoina I Samoa. Tatala mai le asunga fua I le asfarei le mai le iwa le taiao I le lima I le afiafi. Ma le astronai mai le iwa le taiao I le tasi le awauli. Awhia ne loa I le lua lua o Massey Road I Mangele, tolu tasi tolu Great North Road I New po le tasi whantolu Cavendish Drive I Marukau, Petra Yane I le aromemorials.co.nz. Le Aro Memorials ua silia ma le luasful tausanga o lana tautua. From 9 a.m. on Wednesday the 30th of July, nurses, healthcare assistants and some midwives at public hospitals and health services are planning to strike for 24 hours. Patient safety will remain our top priority. Hospitals will remain open, but ED will need to be kept for emergencies only. Patients should come to appointments on the day of the strike unless we have contacted you to reschedule. Do not delay seeking help if you or someone else needs emergency care. Mo tupe whamomoli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo whaawau pea le tātou whametoa e nao le lima tāla te tongi pea e whaongaina le Pacific Easy app. E whaatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni whaamehai. O lo awanoa fo le tātou direct transfer. Tiposi mai ai au tupe le tātou account. Ma whamoli aina fasili lunga o telefoni. Ma whaatino la foino lau tupe ai inga whametoa. Mo le tongi no pilio le vai. Mo li te ngā tupe so se whale tupe Samoa. Pe le tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga Samoa. O lo mawhai na whaatino uma e le tātou au nanga le Easy Pay. Maratua e late le fitu se fulua tātou la wa whaasopoli ai New Zealand. Whapea o tātou ofise tolu I o Tara o Tāhuhu Mamangele. E whaonga le Pacific Easy app po le direct transfer. E whaasawa ilo teimi. Ai sili atu na whaasawa inau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga bala au le o varselau o tasi ono. Po numera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O laupa anga mo tupe wha mo moli Samoa. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. O te whiwhia whawhiloa I tātua tino o ile a matanga o nei vai aso mai tātua podkalame masani o le a reto le ola. O le mua le Ioane alo mata upe wha upu mua e whapea le aupe le aua tau te whaalongo I a nganga umalava a I o tau tofo I a nganga pe mai le atua I la tau. O le upu mua le aso le nei aua le vave na e tali tonu I mea uma. Wai lo le tasi lea o nganga fai maitala tuspa ia e tupu tele I aso muli po aso ia ngata ai. O le nganga lea e whaatupuina ia mea pepelo tau mawhai ina ia whaasese inai ia le tele o tangata e maise lava tangata whaatutua. E ta ua le tuspa ia o le nganga o le anitikariso. Le antikariso le na winga o le keriso pepelo lea o le atu lai mai I aso muli I la talata I le toe fio mai o Yesu e sau makleima o ia leo le keriso wa fio mai le ta ua le tuspa ia. E wila na ia le antikariso mongi ia kula I mai se teimi muli ai olo ta ua le tuspa ia ai le sau le ankeliso le antikariso e ele me tau o le nganga fa antikariso o le nganga la lea o pepelo umalava o le nganga pepelo o le nganga tau whaasese e ta tele yaso muli ai le sau le antikariso ia e mawhai o ngā whainga I tangata pe a le whaitete ia e ai foi lai katu vai tau e wha mao nia I nei yaso
ai va ai ia ile tele o le mau mea whaasese ai mai se lungo Facebook me o lo tupu i le lalolangi e whai o tali tonunga ma o ngā sese o ngā fōu e angai mai e winga i le atua soifua ma le tali tonunga ia Yesu ai o lo tupu tele foi ia le mea lea o le anganga tau whaasese i mea e create tangata i lungo me foi o social media e ke vai ma le maofa tele isi me ua whai nei tangata i lungo le social media e whaonga tangata fui e popoko e o koe re-edit e mai fui o ngi video clip na whai se tautalanga se tangata e oka ngaka ua koe re-edit le kaukalanga tangata o ngā piki mai le ngi mea fui e le fia e whaasau le kaukalanga ai le o le autu le nā po le talanoanga a tuana ngā whai e piki mai le koe re-edit la kou kaukalanga sau le o mokua e sea le winga le tautalanga sa o ngā whai e se le mele u piki mai o se mea kau whaasese o lea whaila ia e ke whaitete ai o fo i lungo Facebook ia o le kele meka ke vai aku whaasau rungo wa le wa ailo i o kakari kongulo wa fai wa le ko i se trust ka ngaka i lungo mai nei o Facebook a wa tupu tele le mele o le anganga tau whaasese ai vai fo i sista ngata e ke lungo fia mo me o Facebook a tangata kau whaasese ma tangata o le motive whai ai o le kau whaaleanga ma le kau whaasese o me o Facebook fo i ke vai aku ia ele se a kau tangata e se le ngoe sa wai lo me anga sa tani fai a fai o isa Facebook fa benga ele o sa ole ka mo fa nga se si ngo yo is tangata e se le ngo e sa le aka ele o se tangata o le akol pusi ia po se ako se maile e le ku yo mai fo ringa no winga so se page fa benga ke va ai lungo Facebook e sa wingi me ia ta o le mea mua ki mahu fai o mea pepelo winga ele ai se mea o ia mea o ki fia tali tonu iai se a o le ta uer kuspaia ia o le anganga lea e tuputele i aso ngatai o le whailonga siri le onga leo ke le moni le tala tuspaia ua tatou la talata i aso e whaai uinai fuafuanga ma polkalame le tua le lalolangi le nei ai toe fio mailo nano o le whailonga lea o le whailonga o le tele o mea pepelo ke le me se lungo le media ma le Facebook o fa onga tangata so le lu i faila mo o le so ngai a fa o si tangata poto fe me fa welo vale o le tangata poto fa mai kala kuspaia e fa ulo na fale i lunga o le papa mautu o le upu le tua fa vailo o langa i lunga o le upu le tua a fai taule fionga le tu ai awale kele lo tai fautuanga fo ile mo kerisiano awale tele lo tai le Facebook nga o mea pepelo ma mea le sao o lo i lunga le social media le tai ngai ai ia tele lo tai mi i lunga le upo le tua ma fai le fionga le tua ma fa vai mautu o lo wolanga fai mai tala fo ile tu se fanga salamo o la fionga o le sulu yo vai ma le malama i wala o fatu saina le nei taimi o le soifuanga putatu iai o se taimi pongi sa fai ngo fio ngo faase ina tangata ai mai se lava pe a fai e au noa oe ma le fionga a le tua a o i mātou ina ia nau i mātou whapeo na nau le tama mea i le sua susu whapea nā le nau o lau whanau i lau upu ina ia aua nei whase ina i mātou i mea o lo oanga i mai whawhitai Yesu, Amen. A vai ta fele fi
Malina Vanya Majol Tolo to Tamai Lady Vangola, only will say a bay se vai duff e fifi lemu. Yeah, a little to his fifi lemu that to the victimility. Ngangole way for a yele cooler in my. Malantalang from Taylor Sungal Faith, yeah, passed down la file, Copa, Assembly of God, Ilano, Savai Mole, Upufala, yeah, Malpurcalamina, Arinjola, Moima, went down to Uma, Iladea, so Lua, to Mosi, she fought Ponga, Ilatimi Masani, Lasso, and Tampa, and down to Olia, Lelo from Langaleo, Tampa, Sili, Ilunga. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ua mawhai ona awina atu whaasiritilanga whaalawa i tele. Ona o le langolango ale Woodmart. Vililoa Chris Ulberg i le olua tasi, lua whaono, 555. Olua tasi, lua whaono, 555. Ole Jamie Lola Wanchi Lola Wanchois Fulumaleono Miducha Natale Ole Tula Fia Lua ya Tafula Lua sound by the bang on telephone. Well, a little Puyeli Olo Topa Iamalo Tomano Inicio and Tanto telephone. Ola Bella on Efa Fonga Yai Ile Awoli Day. I Olewa Tono My Foia Nisineo Tanto Fa Linga Mafa Silsilanga. While a very long Puyeli Olo Topa Iamalo Tomanula or Lawina. Ela udangale ale Woodmart. Ole fa silsilanga momo happy on that au in my little time to official e pele von mas ya ele tanto wa fa linga ole tanto tusile ole van filifili anto ai foi mala tusi ole songa io ole tusile na ye po tusi dai luam fe ole umia na ole radio Samoa la vai nei marukawe mawa tuai ya selo minga awa ya la wa faitau yai ya ma e sila fia ma e malam la ma yai awunik alo solo minga ole tusi ole songa fa tasi ma selo minga ole vau filifili e mawai fa lupenga o Samoa si sifo tutuila mamanua onisi utala tu o Samoa ola nga upu ola matafa yo le matangi le fainga fa la ve pe yo fa i poiponga maliu leo susinga o ainga ve sila fa inga o Paulo o si i fa alo fa langinga o ekalesia ma le tele o le ngangana o fa alo longa na o le fitu se fuluta la le tau wana o le ofisa foi o le radio Samoa i le tolu pan tolu ono Hobel Avenue Marukau e mawa tuwai ia Saulo Minga Morisi fa mtalanga vala umaila tanto ofisa i teimi whainga luenga i le lua o na lua tasi lima i vatolu lua o na lua tasi lima i vatolu e pe teanga isa o lava oe ia i lunga o le tanto upenga tafa i langi mata i lalo i le shopradio.samoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz o na whaima i eile o sau oka whaafitai. O le wha silsilanga mai le ainga sa tawhatoa i le whioango iwa i le motele i salawhai. I le awa male wha alono tau ma tau te wha silsila antua i wha bea, o i eile whiranga lo te ma po suafa o le tātou ainga sa tawhatoa i iwa, o le awhi le whilo inga ma le talanoanga a suli ma whio i uma o tawhatoa mua ngutia le ulua i ali i o iwa, i le aso se fulu lua o se tema, lua whelua lima i le lawa o tawhatoa i iwa, e whaasale le anga i sawa i Samoa i le tulai iwa i le tai ao. Ma tau te talo o tuai ma wala ulia lo o taupa ia malo o taupa malu e sumai ma tala au mai tātou awai le aso tau poina. A wale wha mo mo si o tātou ainga i a tau ma wha le leia lo tātou loto i fale ma so ala upule ai no fōpo matai o si o tātou ainga sa fua fuaina. Ma ole a le tau fia lava se whai unga ole a tasi iai lo tātou ainga i le aso i launde a wai mai. Whaia malawha lo lava se nia le rifa sa launga e suafa o le ainga sa tawhatoa. Tawhatoa waita lima, tawhatoa anga sa tawhaleti, tawhatoa Iosefa tafa kesio, tawhatoa leifa lima, tawhatoa fua mai tafa mua ava. Maisi suli o le ainga sa tawhatoa o lo nofo i le ainga. Morisi wha mtalanga i fia mana malamai, wha apsota iane i tawhatoa fua mai tafa mua ava, po esta tofilau te vanga, i numera nei o le olua tasi o valu lima o, iwa lima, olua tasi o valu lima o,
iwa o iwa lima, pole o lua tasi o lua iwa lua, ono fitu o. O lua tasi o lua iwa lua, ono fitu o whawhitai. Ma le tātou whaalinga muli leo tānu mai whaatasinga a le mawtanga le whaaliu le la e whaia le asonga fua, le aso wha leo le mahasino o kuso le vai aso asau. O le awhanti maa ngalo ia le awa nei sa hale muli anga i lau whaafunga anga Samoa. A o le ringi whaasilo silanga e whaapitoa mo le mawtanga a le whaaliu le la e le mamanu o mantua uma ua papale i le tini New Zealand ua lala nei au kilani ina ua tō manu i le nātou sanga i le sa ilinga malo mo le toi whaafu i mai o le tini New Zealand o Samoa sa soifua i le waitau le awhiu se lau dua wha anga i le awhiu se lau wha valu a o pūlea Samoa e New Zealand o le ala leo la tātou mawtanga o le whaaliu le la e veso soani malango langwantu i le whaanga i o ina o a o tau tālu sanga mo whaabrianga le malo New Zealand. O la tātou whaatsinga o loo so o mai o le asonga fua, o le aso whale o le masino o kuso lua whelua lima, i le Madurewa Sports Centre, Mountford Park, i le tasi valu o Weymouth Road i Madurewa, mai le afol se fulu le taia o anga i le lua i le awauli, e whaamana tuantu e whaintek tai lan tātou whaatsinga, a wasa tātou taumawtanga mamafa o le awauli. A whiwhio matala au mai se i o tātou lulu lima, ma whaantalo wha mawhaipule o le New Zealand First, sa langaloina la tātou mau i le pāle mene o New Zealand, o se hawanoa le au maua e pue e iso o tauanta, ma le whaipule ia Dr. David Wilson, a mai se o toa sātou lai mo Samoa, e manatua i le tala ia na whanua, e ngase toa ai o la pule. Monisi whaamtalanga whaasota iane le Asa Foundation, i le olua tasi, ono tasi valu, o whalua. O rua tasi ono tasi valu o whalua. Ia mo nisi whaamtalanga i le reivaenga o le awoli. O le nisi nao tātou whaalinga. Ia e pe ona taunu maile i le official radio Samoa le reivaenga laso. Ia wala vai i le longa puiri o lo taupa ia. Ia malo o tau mabalu fo inisio fo fuanga ma futanga. Nuu a fioanga he langa tuilea. Ia onisio e ka le sia. Ia tue whaantalo whaantuai. Le reivaenga laso i le tele o tau. O le mahutama i le ngantu tono New Zealand, Australia, Amerika, maso se antunu lava o le neilano langi. O e mana o mia ni lau papa ana ngata, le lei o na tāpena ina, masau nia a wāwhausanga o maota, maso se tu ai ngā whale. O le Wood Mart i Penrose, o ai longa lana au nanga, o vātu ma le 25 tausanga, i le ngau sia, ki le vaina, ma le awina atu foi o ana lau papa i atunu umamau. A fio mai loa, 5 fitu tasi Great South Road, Penrose, pe vili le o lua tasi, lua whaono, 5 fitu, whaafesili mo Chris Ober. Tasilimo i votu, amo. A o ai fo I o le mua nei, e le tau mate peni pese mai fea, a ia malama, o lei ano foi le moana, o lei a fai anga tau a sai le tai papa u o le tua masanga, e o lei a lava o le ngata I fale, e taele lava I le taifana, e tau tai ai lava sama e afe. Lava o le ngata I fale, e taele lava I le taifana, e tau tai ai lava sama e afe. Say my more, ole
talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi malau to o lua, le mawhanau mana i o mātua. O te pala au i le Healthline pe a whaia langona le tino mai, e se tasi o i mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o tala no e se tausima i mō fautuanga, tau soifua malonoina, ma whaamatalanga i mea te tau ona whai. O te pala au iai e le tinga ina seisi o i mātou. E awa noi te mi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso umo le vai aso. E maua fo i le fesosoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa i lau lawanga ngana, e lea i fo i se tutongi. Pala au loa le Healthline, i le o walu se lau, ono tasi tasi ono. Sunga o whenga whakao e lo kawa le fōu maunga Max Ila. Se inga uka amilo e au kilangi. Mo koe fōi mai lawa i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea e mau aiso skoi ngā meg ma pau kawa. A ole me Pico City. E ngā le lua li maka lalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua i taawale ma pau tau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā taawale ma le telo isi au onanga. Warren Fitness i le na ole se fulu tala pe ai wha i lo ieina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Wala au le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pau taawale. O le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha amanatu. Ua na o se toi whangu i au anga nuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga ma lau whaasaunga Samoa. Whai mea alofa i a inga mawo i Samoa, e ala i le whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pe o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, a e piki e lau a inga i Samoa. Tanga i ane i le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au i le o lua tasi, o valu tolu, lua tolu. O lua tasi, o valu tolu, lua tolu. Malo soifua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. Vali uani malu le tau afia ina ua tua na ia tua le lai tau ane sousi e te tirua na whao ane ia veliuliua i le solo tamaitai samali vali ane i le laungatasi sa sala e manongi o na tou la langa ani mana ia le penga solo toi whaatalo whātu I lau whaafonga anga le nei tū la o le awa uli, lo maia o se whaapoponga le nei o tātou talafou mai lo Radio Samoa. I talo to mua, o le asonga fōle nei vai aso na tu inātua ia tātou talafou, e tu saima ripoti le maliu o se pepe lua masina le matua, o no se whaale tonu le mālosi o le whala au po le vai la au, na tu inātu mo sia au toto,
mai se tasi o fale talavai. Ona o le tunga tele o afianga wa tula i mai o lea o tutu ma losi ai ma tua o pelamia. Ina ia toe ilo tula fono ma ia whaia ia ni suinga. Ina ia awhia ai le tatau na mātai tuwina le lei masiyaki whaalua e tangata whainga luenga o fale talavai po o pharmacies ia talavai a tangata ma whanau. Ai mai se tūlanga le mālosi whaatulanga ina o tu ina ato le fōmai. O le whina ua langolango ina e se tasi o Suisinia a o se tasi o le pūlenga le Society of Pharmacist and Pharmaceutical ia Lanny Wong. Whailo e Wong e tatau lava o na whaia lea suinga. Mō le lei o ngā luenga whaatino, a ia mauti noa le sao ma ato ato le lei fua whaatatau o le mālosi o whala au e tu ina atu tangata lau tele. Whamanino fo ia Lanny Wong, i le tu ina atu o le whala au le nei e tā ua le phosphate, e whai lava sina lave, tā ua le tamaitai, a o ina iai se tala vai e hauwhi ai le nei tu ainga whala au, e mo o mia le mai o i o le lei, o le fuaino le mālosi o le whala au, e mo mia le mata ala ai o tangata o lo na whamale nei ngā luenga. Ai le whaali tino ai e le tamaitai fōmai o ia vaenga, o ia whaalia foi tu o lo iai ni a afianga i lea matata. E pai o le lava ai o le ala ngā oa po resources ma tangata whai ngā luenga, e whaatino lea ngā luenga tele. Mo le sila fia o le nei mata upuna li patia mai ina ua maliu Bellamia, o no le maualunga tele o le fua o le mālosi o le whala au o le phosphate, na tu ina atu o le whale talawai i manua tu. O tu ina i mātu o le tamaititi, whala au ilona mālosi e 5 mili kalama. O le mālosi e talawhea ngai pe whetau i mō tangata matutua, e le o se pepe lua masina. Ua whaasolo nei so e su enga mtanga luenga le soifua manoloina, o le Health New Zealand, MedSafe, whaapele laulau a fono, po le Council o whale talawai i Aotearoa, i le nei mata upu. Ua whaamaunia mai fo ele Minster o le mtanga luenga le soifua manoloina, ia Simeon Brown, le anga i ai o le lātou fo i tū, e whaatau taian i o lātou sa ililinga, e amata ilo ai fo i vaenga tā ua o le mta upu, a o le ilo ai, pe ono whaatino ai ni suinga mō le lumanai. Ua whautua ina le atunu i timunga mamafa mamatangi malolosi, e a awhia ai tū uma o le atunu a matatu i le so. I repoti o lo i ai nei whautuanga i timunga mamafa mō Aukilani, le peninsula o le Coromandel, Bay of Plenty, o atu maungo i tū o le Central North Island, Taranaki Maunga, Tasman, Nelson, Marlborough, o Westland Rangers, whaapea ai vai tafe i Canterbury ma Otago. Whamauina o lo o mātai tuina tūlanga o iai matangi i nisha vaenga o le North Island. O lo whaasolopea ngā luenga le official va ai tau, mai tu sai mo lato reporti o lo whamauina tūlanga lolo wa tele o le tau, e mafua mai i tāwilinga o savili angi i se sai. O lo li potia mai fo i le ono whaau au pea o le aafia o le atunuu, i winga lolo walo tau, se ia pā ia le tai au o le asululu. O whautua ina i le Met Service tangata lau tele ina ia mātai tuina pea whaamtalanga i tuina atu, mo le sila fia. Inisa tala u whaalawilo mai nei le mālo, fuafuanga o le whaatino mo te tongi whaopopo, o lo whaapena o na whai i lungo le tele o whaatawa tangata mai whale o loa ma whale ainga, po le vaenga o whaingo ina o le in-store payment surcharges. Wa lato whaalia o le atapu pe o le atao fia ma whaasaina o na toi whaia e whale o loa ma whale ainga, le vaenga i taimi e whaia ai whaatawa tangata. E tu sai ma le nei wha moe moe wo lato ta ua o lo lato tilo ina i o atu le tausanga lua o lua ono wa le toi whaia le tūlanga. I le fuafuanga o whalau ilo ai le mālo te ungo tu la fono i le retail payment system le ban on surcharges. E fola sia i le whai ungo le tausanga le nei lua o lua 5. Whaalia le mālo mai a lato whaamaumonga pe tusa ma le se lau 5 miliona ta la New Zealand le tupe o lo to tongi tangata whaatau. E ala i surcharges nei, i to tono le tausanga, ma le o atu le ono 5 miliona o lo whamauina, o tupe ua ovo na tutongi. E manatu to tele o se fuafuanga i nā mātanga o fia tele, o le tō whaata tala le sila i tūlanga o tupe whaalo tangata. Ai ua whaalia foi popole ngā nisi o sui, o lo ngalului au nanga tau whale talima lo ma tangata ta whao mai. Wo lātou tā ua, ona o le a avesea nei lale tutongi whaopopole nei, o lona winga, o le a iaini tau whaopopo i o loa ma au nanga, ma o se tā telele i nei tangata o le atunuu. O isi ua o lātou tā ua o le mafua anga o ia vaenga o le tetele o tau i te ngā tupe a whale tupe po bank fees, ma e te tau lava o na whai ia i se fuafuanga. Ma oe ripoti o le tapu e whamauina o le a whaatino lea mo le tele o whale o loa mwhale ainga ai maise o nanga, ai maitawina, e leo a whia ai whaatau o lo whaia i lunga o bengt whailangi.
O cards mai isi atu no ma le tele o vaenga lo awhia lalo o le American Express ma le Union Pay. Ai ui I nei popolenga o lo whai loa mai ele malo o le lātou nau ta inga lava ina whaafai ngō fie. A wala e tutongi ai le tele o loa ma ia mausi na wha mama avenga mō nai tangata whaatau. Ma ia le lei ma tala whea ngai foi whetuna inga mō nai pisinisi ma au nanga. Ma I tala muli ele a tole vai aso talo na tu mano le li pese ya George Fiji Veikoso. Au le utu ina mai se tasi o pepo whaamtala ngā loa ia mai le aingo Fiji, le family and estate. E whailoa mai ai tūlanga ua ngai ai le toa tele whaatino. O le nei pepo whaamtalanga lo whamauwi nai e le o iai se whaatanganga. E mawhai ai e se tasi o se whaalapatpatonga po se isi lava ono tu whaatasia, whausia ni o loa e whaonga ai le ata o pese mga luenga a le lii o Fiji. E whai ma whaamanatu ma sa afi ai le li pese. Uta ua sui o a ingo George Veikoso o le tu o lo whaali ai o lato watu ngalunga. Ona ua pei wa whaonga e le toa tele le tu umalo le li pese la wiloa. Ma awala e whaatau atu ai o loa I tangata e whaalongolongo I pese a Fiji. Whamanino e le ainga ma le estate o lo iai lava o loa mai atu whaatasia le li pese. A o le tu umalo o ia. Ma o le amaua I se taimi o luma. Ai ua whautua ina I lato o lo whaia tūlanga o le whaatau atu o loa e whaonga ai fo linga mga luenga Fiji. Ina ia tuu nei loa. O tātou telefona mo le nei tu la o le auli whaafetai whaafonga mai te o whaasoifua. Radio Samoa.
se tangi mai la vai nota voi lele o le whantungana mai le laoso. Ya na te ia le wa e toi whaangale moia ia le wan tāle te mi piki e to mi te ao. O le was fulu whamara whiru tau tai nei le tu lai lua whamtangi antu i le whionga ia le ulua i li aisha hu cholavang o telefon mo an tātou talai piore whafunga antu i le tu lai lua i le awo nei. A wheo nei tau sa ilisa o nanga fo i lele mwhaina whai ai le service o lau ta'awale pa ule peng singi maua le whangesi whai wheel alignment sui e mapa ta'awale. O te pole o le ua whaavro mai le temi o le sunga ia Victor o le Tire World and Auto Limited. Ma lo ngā rua Victor, ma na ia le sulu mai o le timul nei au. Ya, se fu mandia rau se whafonga mua, ma lo lawa e sae ma lo tau tua. Ma salwa se isa mo lo tapoi, ai te mota malawe, ma lo lawa e sae ma lo pita wata. Sa o leila wa whafonga mua, ko ngā kimungi au ngā la i de moi, i au ngā i wa i rei o ngā ngā lako i whafoko e sa kung, oi, ka oku, Eyo e. E mai se nisi au. Le mea ngai lele iei o e le pele le pule. E koe Victor kua ua kāre lima mai Victor. Ia saulo siau ka mai lor whali. O mai le tau i nai o Darrell de ia o liri Victor. Ma o si lawa kelo ki munga, ponga mua. Nyanga lawa kau. Ia. Kelo ki munga. O tau whio lolo i lau mai tau le whio i ele manu le tunu ule Victor po ngai whakiring. Ie, ai, ke ango o kore ni se whio, tanga reki. Man. O kore ni se whio i mako whaitu. Ia, o le mea tau ria o nai te malu i nai le tau o nanga a Victor. Ia, so le maa rei angore, o foi mo maka kore au wala i saka whio. O le mea kongwanga ka ora ngofo le mea paolo i le ilungo le sharing. Lelei, ma lo le ngā nue ma lo fwoi lo nsa i le whianga iei ma le manu lua le savili ma le sao le timu. Le nei vaenga o le a wauli au meia sofi le ngalo Victor o ani vaenga i tau ona wha lia. Ia ma longo pui ali e fwoi sa moa le nei a wauli. Ia wae le le utoi umi astem. Ia ona mai a fwoi leo le ni masino yula i lanto. Ia whawhera wa whonga mōmura no, le tako pensingi, le watasi le ua tala tutolu, a pōpiso, tala na fitu, ana tua o nei su lima sene le to e seata te utiro ta'wari a mātou, e nei marea sa tae au, ia a tādo le ono i le atu tofia, ia whamataria tato a spesio na su lima sene a wā nei lau na tae au, do whalina le su lima sene utiro ta'wari tūnau tato whamu, ia tato ngesi au piti, e senso wiki o rotu wadu tala i le sene, mata forero tuafa o nei ngalu fa maulalu ala waso no tanga ba de tene ta se i va yaso ta tasi ia nga i mai le visita ko lala ia fa ria le sa ia ta service ia maleta so a transmission service ia visita ta ta avali ta fo wili go indisi to indisi mo lunga mai snuku fa fi ia ma so fu pas pai ro pikilinga fa pena to fi avene tu pas o sa difícil fo isamo e feron te suna te to mo ta masani ta no fa nei alu samo ko se sosani mo oi pe pele wo pe go su tala i pu pa i lo no to lo batel de tanto a company masa fo lo ta sabre fa tal pa no ta sabre fo sabre tuai pero ki ringa a pe se sabre pe inten sa de se ta so ile so in lo mo ta to SUV ya ta ko ka ya masa fo pi a pu lo e fo venja ai last monday sen mana disi ta sabre i mala fa sa i mo se ka mana disi mon modify ta se se mo to ia follow for noko ia malpu pa mo pa pi a pela va que hoje sina ma ko isu pela va na sefana tulanga mo oi ton la va se finance ya o ba do le sene ton ma sinora penskene a para se ta vale ton la ma se ta vale a te pole wala wala sa ma venga mo oi un me ta se poni o iba ru pa so do o ya si ta la la si pa o ta vale lila wala ni si pa fa lila wala me pa se ki me ku se tonto ni da so duas sala termina ma se de aso se sai la mo ya ma to so fa ma sa to tasing to bimbo le aso so pa pena eso ku vile ma to si para fo pa ya si mai ta tanga se ta so pa te na mo se ni ri sa so para pa ye ole ta avale ne ba ya se le so vento ya se do to sanga le aso so ai me ro pistinga umana modify ta vale ta to ku vile na ya ole repo malolo na tau kini nei a pe kia ta tanga i umana lisi ma fa pe pa ya male a snoko ma fa pi ta vale na nei ba ya se pa ringa so mai
le tasi a fitu suri peto o ta ya petara mai fo le o iba ru tasi tolu o se swani mo o tera wa ko mo mo ndo Malo ko taya mo le tantu reported ni vango la William Victor ya marwia tele la singa pe o le finga yai ma wete so ona kolosi la wala ne te wa se elo wa au fa le tonu le la so luol ni ve yeso ya tera wa ko mo marwia tele ni vango la woli le sunga ya Victor wa vela vo ya ma funga tamul boni o le totua ma le udanga al entire world and Auto Limited yona la lai luai o Tara Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Hello, we say until time you want to Radio Samoa ya luce fulu midu to 10 lane to line lua sound yan to man to ma tawale piki le fana wa onga ele tu wa ya onga se time le to ma afa yele wa nga I fana ya onga ya ele afa ino le tim wa tali ele tanto filo ingum le fionga ya lilo yava maina vai le sol le suya le tanto wala leo olo fa pele nga lue pulo wa I mai tono le tanto to do I Samoa ya to fa talo fan to ile vango la woli David ma souvenir to do vasalema to me dai sa ai ele montele sala fa UB36 California ni autanga vaia auto malema to me le vango la uli malo so fu ma le langi ma
le au vipesena le kalapalakopia le tamauli mai le muntere salafa ima le fianga o sa le longa tu fansia le talenga ya matumu o Panti Junior Salima. O le wa lus fulu ma le fitu minutu te nei le tula afo lua o sa ria tu manga ya tu fo i man tu ma ma le piki mai le fana wa onga stemi le o to ma ba tu wa ya onga le fana. O le rivita wa to tele ila to longo ama to wa i to tonu ni sila male nei fo ia vaenga o le kelope wa vala au yailo tanto matai peila ona yaile li pese ya George Venkoso po le li Fiji marisi fo i peoni e ha koken stasi fo yoli pi Amerika longo a o te lofo to tele nisi o tanto sa fa ngai no le tu mala nga le fale o lo o fa ngoina o le Michael Hill le mawai mo meo penina ma mo meo kaukalinga mama aulo fili aulo ngifo aulo waki aulo ai o le ta wa mai i le taia ona lila o le so o le fa pea na maliwai ia Sir Michael Hill na maliulele i na ia whaavaina lea company i tutono New Zealand. Ua valu se fulu ma leono tausanga o lona soifua. I whaamatalanga lai pe o na o whaitawa tu iai. Toititi lava anto le tolu se lau. O leo whaingana o la. O le whane o noa leo le Michael Hill. Pe o na iai tutono New Zealand ma Australia i le reifo i tau o le tausanga. Wamai sa ngalue o iai le tasi fo i o whale o loa. Ale lantu ainga, po lona anko ia Arthur Fisher, male lantu ainga, i le teimina tuputupua o ia, o leni i o Sir Michael Hill. Na soifuane i le pitonu u leo whangarei. O meila le tausanga e awhi se lau fitus fulumaleiva. Sa wha belea ona te tala i loa malana whale o loa momua. E le mamau tele mali whale o loa na o lona ainga. E le isi fase fulu ma le lima tausanga. Lea sawa ai o mai le tausanga e lua awhilu o tonu. Masino a perila i le tausanga e lua awhilu o tonu. O toi titia anto le tonu se lau o la o le whale o loa o Michael Hill. E lua se lau walu tasi lo na tau o whai. E le nganta i tonu o au se talia o kanata. Ai whape fo i tantou i nei New Zealand. Wa mai o le company la Michael Hill. O lea ua whaamutu nei. Ila ai o Brisbane, Australia. Ja, whailao nei tala lai nai Brisbane, Australia. So le ele o koe ofisa au kuma koe ngi New Zealand. E ui o le tamalo New Zealand e ana le company. Ja, o le nau wha mautu i nā ila ai o Brisbane. Ia mai o lo o toi whanoi ia le li i millionaire ia Rob Fife. O lo o soifua mai ia lona whawhine suafa ia Emma. Ia mai le eiso na pitanga i le company e pe o le ta o mai. Ia mai whamai o le tangata leo Sir Michael Hill. Sa fia tele i le mea whaifa ili leo le violini o le ana i a whaatuinai. Ia le Michael Hill International Violin Competition. Ia mo i lantou o le sa whaapea o na fia tele. I lea fo i mea whaifa ili o le violini. O le tausanga e lua afe se fulu malatasi sa whaapea lea o na aveai o ia. Ia pe whaai uai pe whaai e atu ia teia. Ia se tasi lea o whaamurianga i tutonu o le pulenga a le tunu o New Zealand Peritania maisi antunu. Le ia i le whaamurianga lea o le Sir. Ia o le tupau tu maitai ave iai. Ia le Dane. Ia manuia lau malanga Sir Michael Hill te loa to tele le manu o le tātu o tru. E le nganta i tono New Zealand e whaapea fo i au se tālia manisio antunu o le lalangi. O lea sa nga iei lau tau tuamala o nanga e ala mai le ian tātou mama auro, tautalinga auro, fili auro. Sa whaia i fo i ni wha mau, whaia i fo i ni mea lof. Sa whaia i fo i ni mea na mawai nisi manisi. Let
O e sila fia mea e whaatino e mawhaiona e umia iso fale motu le lumanai. A whai fo i iso fale motu, o e sila fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaongaire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaongaire equity o lo fale motu e whaatawai se isi o fale. Le por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o soruru wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ailo maota, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, wha apea se tino fōa o le potumalo lo, laulau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua lua lua, lima whāwalu. O walu se lau, lua lua lua, lima whāwalu. Talo wa Samoa, wa ule nei o kāsputi alu, a wale sui ale ngila ura ule kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Sila no kala ya kea o eke koe fo I mai Ama wana kukongi vai ya suka I kasi ma eka ngai la fo mai Ka wha ama vai songi aku songi mai ma e say bye bye Ako le masinga au o e Teresa ua e se lau vibe Movili ya pile kaya po ai li kai kai I e reply mai ile leva ole po ua male good nights Moa e winga ngei mea kinga ma yolo ufai ai Koe fo I mai ngei Mamuo elele kai fai ngaka ue mama wakulava okay walele la aronoa I say wasili ai no kalinga le kama fukanga okay ofo ilole alofa if you're right Ole mafua anga kongole likeli sanga o musukele ai Posta kuwa o story nga ono maka ekele feel like Find my nga ke pisi ai over ai kusunga nga ke online Hey, kai fai nga ka Ue mama wakulava Okay, walele la Aluloa Faufa ke fai aku anga I sau visa o leva nga ulele aku ka fafsa nga I ese e kala mo sa o mai aku la mele kupu I le vale afa yo sisi o kele ke ya ka kala sa o mai mai lolo fe fa kali ya kwa kele anga mai o ma ku lo lo fa o ma lo si o ma ku lo life o o we lo ngai e kelele Kai fai ngaka Waile fama ongi lava Okay walele fa Soy fua I say Wasili ai no kalinga Le
Nisi o whaawiwhianga sui whewhiloi mai le tautuala nei le radio Samoa tasi lima e va tolu a mo le rivaingo la o le reo le aso lua le aso lusun maleiva reo le masina o iulai lua fe lo se folo ma le lima e toi whaatala whaatoi lau mai moa malau whaafunganga fo le rivaingo la o lima lo la vale on sai uina lo lo wawinga o le tau ya o te lona vau le on sai le malu le tātou o tero e wal menan tātou o mai ni sila tātou le mai tātou moe tātou nofo makamaka TV tātou o mai saili ya se manuia wa ainga lo o whaamule mai lo tātou whaasinumanga i Samoa le ni vango le amuli fi fiela nganga o lewa mo le tātou filo inga i le nei fo i via so muli o le masino iulai ma le fionga e a le lo maiava mai na vai le sui lo tātou ala leo e pero ngalue puna wa i mai tono le tātou tunu ia wala vale longa pui i o lo taupa ia ma lo o tau manu whaatala vantu li lo maiava ma lo le whaio le whaiva ia ma lo foi le tau a tai mai tau anto nei sulu ma tango fiele la ia tau tau ia talo whailau whetalainga whonga mua pia fo i le pa ia mawalunga o Samoa lo mai mua mai i le nei foi vaenga o le tātou porkalame e mai se foi whaasalaunga le Radio Samoa. Sa silima i watolu a mo i au kilani ni sila whiarawa o la langi lo mafuta mai i maro soi fo manuia. Sa o le whetalainga whonga mua e le o susuru ke le foi ngani. E pe e awa o avinga sa vidi. Ia e la kai mi pe ma ava avinga le marosi ale ava la. Ne femelo makualo e kongi fafoia me kala kau le waiala le. Ile ava le la le wasak vai ya or taula na le tau i nei misalema na ya si malu le wa ya na timu mayana nafi ya mana po ya malu lula le ya le la wasawa i lola to inga taule le asolini ya wa mana ya foi wale mo ya o le na sulu le la ya ala ya na mawa taimina pa o loi ya ma wa le lang
I mawai le paolo se tātou atunu ma le malu le ali whangamua. Ia, malo o mātou na whaase e mātou e le tau le vai ason tēnei. Mā na i o le mawhanawhana o le au. Ai o la le pō, o le mtua malulua. Ia, na whamaino leo le talo le tau le pō ana pō i o e. Ua uma le taimi na tau whemi tai e le tau la. Ia, ai o le avantu le timu. Na timu mai lava le vavea o ana leilai o mai le timini. O la vai timu. Ele ngata le timu. O le tau whaatau tau o le savili a lilo mai ava. Ele tiwa i sesi. Nei e tunu, ia ole tulanga lava le dai iai winga o le tau, a iei se si wafaki, i ngā arua kuia o i Samoa kuri le keimi o le whainga pālonta. E mālole o le sai, tātou te lei mafuta le nawa iaso no nisi o tūtungia. A vi ele lofo le tua o lewa tātou sila whai lumo nua e le o tua o no, i le neiva iaso mule muli o le masina li lo maiava. Mai tau anto na watoi taliwan nei tū mua ia vaenga whau whai lua, whātou tua le tū Samoa tasi e whape foi. Ea, le vaenga wha whai pui ai an tau tangata le tāpipi le mai ai o le vaiaso nā ua sei ma vai today. I le wha la loa fo i le montele i sala whai. Ea, e lua vaiaso e pēra mai tau antu i tau whainga al fast, i tasi le vaiaso a le tāpipi. Ai, o lefo i ua mai, ona wha funga le tano o lelo mai ava. Ona o le sa o maua le tae ona leila. I ele visilingi ai o le fina ngalo. O le fionga le tamai tai pāle mio, le tai fo i leo le vaeng whai a le Samoa Uniting Party, ia po le Samoa ua poto poto. E whanta tau ni la fonga, ia atono na ua silsila mai mofo i ele tātu o tano. A le tai fono le vaeng whai a le fast. Te whanta tau, i le fionga i le pāle mia tausi o le tātu malo, ia, o le venga so fo i nei i lana saundoanga la vale tasi. O le wha la wiloa i male anava tau. A le vaenga whai le SUP po le Samoa ua poto poto. A wala vale no si le fia le manu le antino. O mantou le i whafo i antino ua mamau a lilo mai ava. O lau fionga nei i nai tono le tātu o tino. O le ase au te lenga o vaenga whai e tolu ma le tūlanga. Ia e peo le tūla i mai lei le dawa yaso ma le nei fo i va yaso o tātu oli. O le tūlanga matango fie. E la ia se mea a whape whaalale anga i fua ia whaalau i loa vaenga whaila tau ia. O lo manino le tūla fono, maala le tūla fono. Ia o lea fwoi wa iai ia le tūlanga whaile le peo na e tā o fwoi mai savai ia le HRPP ia whapea fwoi ia le fast. Ia o lo sauni fwoi ia le sapla tau ia po le Samoa Uniting Party. E whaila la tau whaalau i loa. Ia anga i tūmalo lo ia la tau sui. Le e tau wa mai e luas fuono e peo ni tā ua le fionga i le taitai o le vaenga whai. Ai i la uti tilo i la utelenga o le taimi tonu nei a wala le bebesi. Foi leli. Ka kouia voters. Foi ngane maa ngaia i lo watanga tapalota. A wala le bebesi. Ai tātou no nofo le leima whamasenga. Po le fea le anavatau. Le anavatau. E tātou te tilo ma whaalongo le lei ai. E fua i ele whainga whitwhininga la tunu. E wai leo tā ua whai na isi vaenga wha upwhai. E leo ieiso la tau whaalau ilo ateli. E tā ua i o taimi nei. Ia, maua whai awa no nei tū mālo e wako e awali ia. Ia, ua whai o lea e wa atu e whaalau ilo. Ia, o le isi, o la utala lea e le whapepelo. O le isi tangata ia a whape e fo i mai e manuia mai le pālota. A o le nālu roadshow. Ia o le isi tangata nā ia pēna pawana al taimi nao o i sawa i tūmalo ma tūlanga whape nā. E maua la le awa noa le leilia. E la ia se mea o bevesi ai ngai. I nei ia whangamua. Le ia se mea o bevesi ai. Whetalia i whai ngā porkiki. Ia, e pingi mai stui, ia pingi mai lauli. Ia, o porkiki al porkiki, le porkiki. O le tala alesi, ai se ivanga nala, wei se me whapena pe o le mele leu whaafonga ina e tata watu nuu. Ia matato, mata fo iai mamai moa mai i Samoa. I le whaasisilanga i lunga o le lautusi ale Samoa Uniting Party. Le olo o whaatara noa empisin ngia le fionga le taitai le fionga sa whapitu. Ia fia mena o mi mataafa. I sona langona i le lafonga ale fionga i ala ulian malito. Ia, o iai ala o mea li fonga mua. O iai fo e mai tau wina le tūla fono. I la tau te whaatūlanga le lei, ia le mea waafia, ia tau ana ave e whaamanino mai e whaamasinonga.
ia ma se tūlanga o se tala ua lafo atu. E pea na maali e whaafongafonga al tātou atu nuu saunoanga fia mi. Pea whapea lena mai mua mai ei. I lana mai tau, e re tala fia ngai ini tangata e ta ua ta itai. O la uia lea mai tau lana saunoanga. Ta ua o ta itai, sa ta itai le la fo ipae inga wa umatu. O lea e fua e toi tau wā, i tofi ta itai o lea tunuu. O na whaafofonga i a tātou whanau, o na whaafofonga i a tangata pālota. Mō le whiriwhilinga o lea luma sa moa i ona ta itai. Ini upu e la lafo whaapea. Ia, o leisi saunoanga fia me, o lea sa tilo i le tele o mea, sa lea ia se manatu iai, me la ia pe ona tā ua. I tātou vivesia inga fo inga e makala fo inga e whai lunga social media. Pa fia na la lafo, o kale maku ia o tala. E fe mai tala fia me, e sa tilo iai, sa le iai ia se manatu e whai se mea whaapea i lona fina ngalo. Mani. Lea foi wa taatia le whamasinonga le mata upu lea. I lona la fina ngalo. Ia e lea ti tau ona o iei se whamatalanga, malo tea. O le mea ua whai e leo. O na laiva ai la tau li solinga o le tūla fono wa watu le whamasinonga. O lea ta lia i a ngalwenga le whamasinonga le mata upu lea. E lea tau ona lo tea. Ia peitai. O lea wa tilo atu. O lea ia ngai mai ei le attack. Lea ngai mai ei le ia la fonga ia anga ia te ia ia mau se tūlanga e le tarafia ngai ia peila ona ia whamanino mai e le whapea mai fia me mea mua le kaunga malama le tātou e le whapea mai fia me le la walo e awela ukangi leo mea mwhapea na e whai mai le whapunga fia me ia wa iailo malmanatu ia wa lava fo i lea wa lava lea o lea o lona winga o lawa na i sila fia le mai le tele o nei mau mea safa i atu malafonga na tuina atu. Wa iei lona fina ngalo. Wa lava lea. So we don't know now pe e sa o mai fia me. Ia o lea awela na tangi pe le ai lo una mana tunatu o le tangata fo le tātou e whauinga ina le fwai upu lea. Mani. Ia o te iloa o le laa ia le fionga i taitai o le sap. Ia po o le tamaita i palimia tausi o le atunu. I se isi la asanga whalitu la fono e tu sai o la fonga ia o whaianga i atu i ati. Lele, malo whaaptai. I soula na ngona lilo mai awa. E ono a whai nai la male tamu whai atu le whainga palo, tape anto i tu antu. Pe a whapele whaatonu ina se tangi. Whaasanga lea le fionga e le tamitai pale mia o le malo tausi. Ia i se sui whaori oli fo i lele o le sauni atu i le whainga palo tapea. Ia mana tua foi oe o le whainga pa lota o lo wanga wa ase wanga na ua whaamao nia lau sol tu la fono le whaamasinonga. Ma e lunga atu o le lua tau sanga ea le whaasaranga whaafari pui pui. E tatau o na maka na a nga iai. Lo wanga wa a whaapea i lalo mai o le lua afeta la lau salape ia le lua afeta la ea le sala tupi. Ia male matau sanga fo ile ila lo mai ole fasalanga i se tonga tu la fono. Ia na fato ona ilole ola i te nga va e tanga tala nga va tu langa le tau va. Ai ole taimi nei a fai fa ulo le tangi fia me fonga mo. Ia e alwa le process ma sang. E le fa pe ka fia e ka va pe ola uli ola e ia te msei vanga na ua whaamao ni ala na sol tūra mai anga i whai alfa masinonga i peo ala o mea na iei. So nā malama anga i tūlanga lea i le peo na efsinia. Lele, malo whaaptai. Au tato iei la i le anga waa leo sui whauri o lia o vaenga whaau o mai o na le stala li lo ia. E i hui nei whawhantala i awa mantana sau i tua. E whapea mai o nau wa au mai ni whira ngalo o ni tū malo pule ngali ma whai pule. E iai tu malo whaapalota. O nai le mawhai ona toi o antu iai se isi vaenga whaapu whai. O iai sau sila fia i le tūlanga li lua iawa mo le whaafonga mai a le tunu. Ia o nau whamanino e le fionga i awhia me ia le tūlanga o iai le tusi alo mātou tū malo i whale lātai. Mantua o whale lātai ma samatau. O lea wa awatu ai le tusi. O le tusi la, e leo au fia isa matau, o le tusi mai le nofo a whalo alonga mai sama ila wano e tau mai i le pitonu o si ufanga. Whale la tai. Ia o le nofo a whalo alonga e au fia ele to afitu.
Ia. To fitu o le ainga tawa ana. Ia e Yesu afaia o le misa, o le lupe matasila, o le nanai, o le anai, ia o le toafana i lunga. Ia ni sauro le isi ufanga. O le leala i tango moa, o le whaalava au, ma le taifu. Ia. Fitu na o le ati tangaloa. Ati a tangaloa. Ale fitu o le ati a tangaloa. Kusala o a inga ta itasi ia kai whaakaika inga whaapea o le a inga o misa, sa misa, matai uma ya suafa i a misa, e iai la lato whaaloalonga. O le matai matua ua na mua matai. Na lafo le iai o le tūlanga lale na, o le tusi lale na mai na ua whailoa mai lunga le sabu. O nae mai ta watu o nae saini mai ai ia le nofo a whaaloalonga ia. E kasi al whaaloalonga ngā kewa e kwele o saini ngā taefu. Taefu isi whanga. Ia. Ia ai o le to ono umalea mai lava ilunga i sa mai la wano e tau mai i si ufanga. Ia o le ae na saini mai tusi, o le tusi. O lo lata o fina ngalo, ua iai le wai o whala kai e le lata o a fionga tutas. Ia. Ele fai aso loko. Ele fai amaso loko fonga mua. Ia. Po le alo loko e fai. E kasi lo le a fionga. Ele mfaina e tau e fai a sei si a mea. A fai mai a le a fionga tutasi o oe. Kula i ki savali awala, i ki savali ele awala. A fai mai a le a fionga tutasi alu e su e mai le lima ia. Au makua. O le sala le nu. E fai a mea uma ia. Kusala o le a fionga tutasi le na. Lea ua tasi. Ua lātou au mai ai whapea o le lātou sui, ua toi ave nei toi tau wā i le whainga pālota e pei o na iai le paia inga watuana. I le whionga ia lupe matasila. Ia. Tongia tolonga tā tili, lea. O ia lea au tasi iai le tofitu lea ma whale lātai. E toi tau wā i le vāinga whauwhai le HRPP. O ne sawa i lola ia lea ma isi whamtalanga whai mai. E le talia ni whaatasinga po ni autasinga fo i e o atu i le afioanga. E o ai ni whaailoilu a se isi sui. O na o lea watasi le afionga tūtasi. Ia. I le afionga alupe matasila tongia tolonga tā tongia ele suafo ngalmalmana le suafo alupe matasila. Ia e tasi alu tau wā lea o le sui o le HRPP. Ia. Ia. O lea lawa, o maaua na leilawa o na leilana na o matamata atu ai le whaasilanga lea le fionga ia fiami na taitai o le sap. Ia o lea lawa tusi atu ai ia le taitai o le sap i tai i le komesina o whainga pālota. Se i tanga i ane i le mata upu lea. Tanga i ane i le mata upu lea i ala o le tūla fono, ma e pe tu sai ma le tūlanga lea, o lea le saonga, o lea le tūlanga e tau ona iai, pe wa afia ai le tūlanga o le ai a tau sa o loto. E pe ona iai lalo le tūla fono whainga pālota. Ia, mō whaalau i loa ia ai mai se ai. O le a lava le tasi anga lea o se afio anga ma se tū malo. O le ai a tau le na e mawhai a o na alua le tangata ia tau vā as a candidate. O ia o se sui e whaoli o li tau vā mo le whainga pālota. Ia, lua o le isi tūlanga nei au mai le fionga fia mea o le tūlanga whailele. Se i matau ane po oi le tūla il foil teimi nei il whainga malo. Ia, mana tua foi o le whaululunga o le tātou atunu olo ia i le fionga i le au malo al malo. Ia, o whan la tai o le tama a tawa ana, o le tama le ainga tawa ana. Ia, pela o tūlanga na le na wha maoti mai nei le tusilia. Ona o le manatu o le fionga ia fia me mana tau fa itu vai le pati le sa ile o tala fia ngai le tusi le watu inatu ia pe ati lutilo a fonga mua ile tūlanga o lo ta oto mail tūla fono e pe ona ia ta o le malu lea e launga tasi ai tangata umalava o a lava ia o le a lava ia o la ufa winganga o saunanga fia le la e fa pea o le alava le mea watasi ai whare lātai. O le lātou lava le nā loto i whale. Ai a tu umai loa la i le tū la fono ma le whainga o le pālota o le whilwhilinga mō le manuia o le atunu atu tofi e on taitai. O na iai lo la ia leo le tū la fono lea o whainga pālota e pe on tātou mulmulta ia whonga mua. Ia o sina talana wha malamla maina tu sai fo i o le tūlanga lea i
i le mea ua tā ua i le tusi lea whonga mua. Le nik mālo wha tai. Ai I sou langona. O e o le matai mai whale la tai. O le ase langona tau au whaila o le sau whainga le toa fitu le pe ona e sau no ina. Fua la I le a ia lea le tula whono whainga panota. E wa le whaina e sau noa li le maia. E sau loa o le a fwoi le whaiunga le sau loa le whaiunga na le ima se se koe soni le whaiunga. Le fionga tūtasi. Ia. Le fionga tūtasi a whalātai o le mea o mai ana mua. Ia, langa le wef siringi al matai whalātai. Ai o le kakalangoa whailunga o le tafa asoa I I tustala ma tūlanga o whasalaunga. Mari. Ai I lo o manatu lava na o uia o se matai mai le fionga whalātai e ui o lewa wa taati atu la lātou a fionga tūtasi e pe ona whailoa I le tusilia. E te tau ona tilo iala o le tūlafonu. Mari. E te tau ona tilo ma whaatāua le tūlafonu. Ioi, e te tau foi ona talia se tu alalo le fionga I le sao whapito. Po le pale mia tausi o le tātou atunu. Ai sea, o le tuku le sao le tonga I tangata e tau vai. Ioi, ma whai ai la lātou filfilinga. Po o le a lava le a fionga tūtasi a whalātai. Wa manino a mea uma whonga mua. E tu mua le tūlafono le tātou atunu. E loke loa le ai atau o le tūlafono a e tali mai. O le mea nai I lo o manatu as a matai from whale lātai o le au ki whai aku ai e se le mea le la whai. E makua se a e tatau o nā alu I ala o le tūlafono. Matala noa nei ma le fionga komsina o whainga pālota. Na o toe vili ai le fionga to le afuatu I Filolo John Stanley. Ona o le tūlanga fo I le tūlanga lea. Wa le watusi atu e fia me e whai mai le sa like ke singa pa kalafa to le afua. Whai mai o te ofo. Na e manino le tūlafono. E so le tūlafono le wha olo a taua le wha malosi. Le wha matau, le wha lawe ina. O le pālota le isi tangata. Ai mai se foi lai sui tau wā. Ia. O leo wha lawe ina. Awa leo wha lawe ina. Mantua foi. O le o ke lei loa I po le almalam le maanga ole officer o le whainga pālota I road show. E manatua. E ala o na alu le road show. O le a ngai o na o le sui. O lana fi naunga malona malam le maanga e ala iona la langolo na langona e fia tau vā matu mo le pātilia. O na le anawa tau la lea. Ia au te leilo e po la le tūlanga si I o tā fisili tai au o tai au matou whatasinga ma le fionga to le fua. Ai I le manato to le fua. E le mawhai o na tau fia le run o tangata I au lau. Pau le mea a whai o lai e valid le mongkanga kangaka. A kua le tau sang. O nofo I nei. O ia stangata nu usa mo me mana lai lalo anga va ia a fai ola e mena a fai lai ko ka office si lai tau tangata le run nei ia fia lan tangata tau fia I lungo tu la fon ono tu langa na melea e ia langa fingata o ka ikol falla kai ai o le tu langa na ia ele tau na alo le tau le niu fonga mua e tau na fai lo pe ia le tatu langona tu sai o le mata upu e ao o na usita ia la vali tūlafono wa tātia le ofisa o whainga pālota. Alona wingala o le naua mai o na umai le tusi mai le fio anga. O whea la lea e tali atu. O le la tali atu le ofisa o whainga pālota I le mata upu lea le lumai awa pea. O lea watongi e fia me I taila na tusi I le ofisa o whainga pālota. Ma mention nei le tusi le wato ai taunu. E le iloa pe na o le sape e whai manisi vai nga whai o ave ele tusi a whalatai. O lea watu ina atu e fia mea le tusi, le kopi o le tusi lea. Wha atasi maranatarsanga I le fionga le komisina. Tanga iani. Po le a le tala le tula fono ma le upu. I le tu ai ngā isu po le mata upu lea. Lea wa mai ele tusi lea a le fionga o whalatai. O lona wingala. Ia, e tali mai la le komisina I so o nā tau manatu iei. E tali mai le komisina I ala le tula fono e a fia ai po le tusi lea po le ale le tula ngai iei. Ia, e ono o whai mata u whape nei whamasinonga. Io e ono o lava I le ai a tau.
wa o le wa fia le ia tau al tangata o lea na sa o le wa sauni o mga le skala wa nga vaa ele i challenge nga langa longa nga vaa ele i challenge ele i ai se tangi fa tu atu ile nga vaa o se tangata o le wa makwa a le ala o toe fai mai mali mele pe la ele tu langa le o te fai atu ai pe wa fa malo sia pe foi le wa o ele tu la ele upuma ngai alia le upule saula lo fa ala lave ina fa ala ina le ai tawal tangata lea e tau va ai o se sui o le tu malo le o falata Manino le mantole vaia le vaia tanto talia lupe o manu tal si fo ia to mo se lua no e me le fionga le commisina le ufficio fringa palo te fa abdino me ele tu langa le wai le am se so tanto ilunga tu le melo tu la fono ai li se ofsili le wa o to mantu nei le fia le lume na falanta ye se tu langa fa pe o tau sa wai ilunga se langona fa pe o se tu malo fa palota e na o le tasi lava le tangata ua tasi iai le tu malo fa palota i sau o e mai tau pe iei manisi tu malo o tau wanginga mai ei le ngana le po le langona le. O leo fa ilo wa na falla tai le wa mautinoa mai loa le wa iei la latu tusi utu inatu. Ma leo fa iloa. Ta ilo iei nisi. Pea na iei ni latu tusi mani upu fa apea. Fai o fai ia o iei a o te iloa. E iai tu malo o la wa iei foi le latu tala lea. Wai e fai la uia tala. O le tūlanga foi le na o maua foi nisi tu malo. Fai mai la ko kalai. Il mele fa mai o la fa mai a wangi ko e alwa se ave ia kusape e yanga va lai loa e tanga tapa lota ele o a toa le anga va o sui e tau vai ai fa mai de kala le si makainga mai ia la fa mai e a fangi e a wala wangi e alu se ave ia mele o le wa umanga failengu ia o la uia fa matalanga fa malama na fai le matai fa kwai ia vai e te tala noa lo le palota o tangata uma ele faia i se fa limangi makai o se ioi ele faia i se mele ele te faia se fa iunga fa pena a fai o la si la fia ele fio anga ele anga va e ia le tumalo ele anga va e taula e masui ale a tau va matangata ia e tawana ave olai soli tu la fono se usili tu langa le mai wanga lo no usili le fionga le komisin e ma fai e tangata pa lota wa mai ona le stana ma uanga va ai pa lota ona ave se tangi foi le po se fa le lave i se sui fa on yo le sa on il fenga pa lota ele ma fai i tangi la i al pa lota ele ma fai le vota ona tangi mo le candidate ai ma fai le candidate na tangi fa sanga i tangata pa lota ele ma fai foi. Paule mea e challenge o le voters to voters. Foi lele o le tūlanga, foi lele pe fa pe o le iloa. O le kanga pa loka lale ele se kanga kako i kumalo. E se le mesa wai ele ngofo i. Koe ngā me issues fa penga na ma fai le ele se lau ia voters ia tangi a fale alupo. Pauna le tūmalo le na fa manino mai ele fionga to le fua. O lea ia i le tūlanga le na o le tangata pālota e challenge ai le amio tonu o le tangata pālota lea e tawe ana pālota lato i tūmalo e na ofesili last week i a tole afua pe i le tūlanga tonu ma le ofesili mai ai wa o le mea a tilo iai ele iai a sui o le wakau va walua i le mea le o le talamoni ane o te fai atu e sui a whapeko a whasui o le kumalo ia nga whailolo lako kala awangi ko al sisi a kusapele nga va alisi awangi ko al kakokau va pea but the voters know exactly le mea lai se se o le lai fia manatu le vota ia e se se lai soli tu la fono i o il mea la le whakawhai a ngafil monganga le aise option ia ele aise ia tau o le lan whai mai loto le fwoi tau o le mea la nga le vota ia e alwe ave le whamasinonga lono winga la e mawhai a le vota lea o na ave i le whamasinonga e se mai tangi o pārota i e pe o le mea le whai e kako kaimingi o le challenging o le la ato lau tai au o yolo no winga la afa pe o lenta te lol te pulpule ngal ko fa ko di male ko ngole o ka vanga pa loka ai ele ye mapai mala fai o le ye le tulanga fu le nga o fia
ngā ko ruma singa nga sa wei kope mai lana montanga ia mai le anto foi le tolu tau sanga foi le tauna no foi ma tau tua i le tu malo e mwhai ango ka alu kai ia avera kai ia kangi o le whamsingo. E mawhai ana na e alu ai avera utangi whamsingo tali me ito le fua. Ai le mawhai, o na awala atu i lalo i le challenge lea wa whai nei o parota ia o sui. Nanga wa o sui. Mana ia wai o vaenga e afu. Na ala whai atu lau sili lira mai au. Leanga o la tai ia ta tau le la ta palo tai le sui tau vale la a saular ka ka le ka ke mau ki ngo foi le le to no mai o lo tai tai tu malo o la so liar ku la fongo ai ku mer fenga palo lo ngo winga la como ka lu ili si sui de ngapau e anu ko mo mori ra ka le le ya ko ma va ku mangi mori ma e se ila tatan e o e ka ma wa mai lo ka manga ku la ki le ali ro mai e man tuo e wa la na fai mo mo le tangi e le anga va ina ia awane ito e alu le taimi umai whainga palo ta. Pawale me le kangi sau le umai whainga palo ka whako singa. Ia. Ia e wa umaloa, ia la umai loa, sanga ai o le whale papaki o le sui. Sanga ai o le whale papaki o le sui. Ia. Umalola ia lea ai sau loa whai mai. Ia wa pisi ngei wa mai. E maa lo le sui lenga ai el fal papakiu ai fa ya inga langa kama lenga paro kai ya o le melo lana tupu a fa pela to inga o tangi langa e umal paro ka sang ya makama fa inga le fa pe ya langa makova ai ko no me ao anga la ko pasi ya o maka ka fa paro ba menga usa isa e ke alo e felo paro Ia, nena, ia, ngo walaku inga pampeng singa u kora uka vale la Ameriko luar sui fe mai. Ese me u kora uka vale, ia u koi fan lo sa laure ko. Ia, o mea umana, o tangi umana pe a umal palota. A o leanga va ar sui. Ele ko lo ke kai minga le wa umal le yel fa masinonga le la fita ya. Ia. Ia. Ia, le lu ia le si sui leanga va o le sui. Ya, o le la wa mai tala na na. E lua ia tangi o te whaau i tua. Ia. Te whaau i tua mai te furukasi kang. Kusa la lau koe fia, koe iwa. Ia, o te iwa tangi nai te toi. Ia, o le lala a tō lau tai au, ma tātou whaalongolongo mai tai au. I tū langa o aile kangi ai, ia, o a mafua anga. A wā, o le mea lewa iei nei, tātou wanga wa. Peyan tatala no mo muai ele e korsa la wongos fully maso e kaunga e yai or kausanga i kongo Samoa for 3 years. Pai na montanga. Ile na ve ai ma weekend fu e kaunga e malolo. Ia ioi. O le mea lalenga. Ia a faiaranga e alu aku ngei ke alu le New Zealand se fala lave. Ai ala ko uma le okidanga e alu ai ala ko en fa pe e se fa ngalo pasisi. E ngofo eu. E ke saula, a mai le explanation i le OEC. Po le a kongu ane mene a wai, iei wa enga na iei lalo tu la fono ale ofisa finga palota. E anga wa ai lo walu, kai peila o sisi ngā mai. O ere ka ngā kai kea mo tangata le mai. A le wa e tau wad finga palota, kasi ngā mea ma ngai alai ko kongu al kula fongu. E a whaila o e la le ke alu e kausi le mai. Ia, na e saulole mai ngā langa ngofo mo le lua masi ngai whawhoi o ngā le sa ukea lo ki ngā mā o e ave e tonga fiti. O le na whatu whai meri fō mai, lua masi ngai ngofo lo makua se i mā nosi le inga lua koe o lea i Samoa. Wa ula le sa kia kasi ngā reason e a lai o ngā o na whai tau aso, o le mea langa ukua whai kau le lei aso. Ia, o le tūranga lana iai li whunga mua. E makua kele ala i challenges ia nga i leanga wa o le sui, le si sui. Ai, o no winga la o i unga o whaamsidonga ia po o whaalawe lave, ia wala upuna le ta ua fo ile le temile. O le whaalawe lave o le si sui anga i le si sui tau wa, ia po le lui ina i le si sui tau wa o le anga wa o le si a sui tau wa. Lono winga a uma mai ala maua i unga whaamsidonga ia, e le mawhainga e koe apiri ia pe a uma le whainga pāno talilo mai. O masawa kumala ofesiringa last week i le komisima. O masawa kumala ofesiringa fa like kiki le period. Wa mai ngai la le pilioka. Le period e fa masinonga ia. Ai fa pe ingi apili. Ai tali mai au tanga mai. Mai au tanga mai elengi apili o fainga paloka.
Ia, ia. Wan se sa wai whaiunga le alfa masidonga o le final lenga. Sone. O le sa o kamia. Ava apea la o le ka ko ki kalangoa i le whai o le mesa. Ele anga ele ono mea le toi tu o le ava noa ile. Ile mata upua le tas. Ina ia mawhai ai. Ona tau avantu se api e ka ilo hi o ka ui anga o le whai o mawhauwhonga lilo mai. Vai, tu o mawhauwhonga when mawhauwhonga kula ponga le ui. Pan whamasidonga. Sa o le a whai nei. O le na whai mai sa o e ala le a whionga e komisina. E le api lia ia o le whai unga wa mai le taimi ale nai whamasidonga. O le whai unga le nai alwai. Lele. O lona winga toi fo ile titi e tua lilo mai ava o na e tau te lele manu le turu ule fitu a mafuta mai le rivaengo le a wuli. Ile finangano le na umai ele tusi wa mai o na sei ni e nisi o te mali i o le tanto wa tu malo fa palo to fa la tai ya ele o afia i sa mata. O le toi fo ile o mafo fo le tele o nisi o mata upu ele a ofia il fainga palo ta lilo mai ava. Ai e pei fo ile le ua wantu le tu la fono ua pito i lunga le tu la fono nei lo o le pulenga le ali i mawhai pule le ali ma te i nai tonu nuu mafio anga o le ala sousi i la fia ia wai o le tātou te pesek ai a holo na whaatino le whaingata i wha mai tātou le ma sisi i lunga anto le tu la fono ai a o mai lo le pulenga ali i mawhai pule o na wha mai leo tātou e kakau ngā manga ia le pulenga ali i mawhai pule la so la ngona ile tu langa so si la fia lilo mai. Ala o fa mamalu a tili e ali ima fai pule la la tau pule ngal tu la fono. E tu mati e ali tu la fono. E le ai se isi lunga atu tu la fono. O a fo i mea uma falo toi fale o nu uma fio anga. Laua i aile tu la fono le Village Phono Act. A fa ke angi oe ai e vai aku ele kala fia ngai mariku la fongo ngai fa i mea tau fa te amal fa tu la ese e ke alu avela u maka upu fa msinonga. Ai o mai loi ka ko me yo ka ko fainga pa loka e ile ai a tau al tangata le ai. O ku la fongo ai e tu mawalunga. O le ale issue to tono fainga no. Wa yai se mea wa a fia ile ya tau tangata e ave fa msinonga. Me le se man tu mati e lava le tu la fono. O lono winga wale to yele pule nga fo ile le tanto ia sola. O le mea e sa ngo yei koe inga o le mea nga e faia e ka kia fa perku la fong. A fai o se anga i fanua na le nanu. E ao ona tilo i le lato wanga i fanua i le taila fitau i mali tu la fono. I le afianga o tangata. Wa aso ia. E aki male lag. Wa o mea nga. Mungur foanga. Mai e sisung. Ia mungur foanga. Kafi e se marangu. Kafi e se marangu. Ia, o le wakanga mai kula fongo fa kula nga falele ia mea nga. Ke mingi. Ioi. Ina ia, e manatu i le tangata, ai leo le fai o le pule anga lea. E a fia ai lea ia tau o le tangata. E o fai la le fa kula esi. Ia. E male fa tea. O le isi, e va ai isi, o isi mta upo e va ai isu se tara fia ngai le le iai o na fa atula esi se tangata. Ai sea, langa e pula kanga kai longa whangua. E le se whanua o le fio anga, o le whanua o le tangata. A whai e whaatea ma le nuu, whai mai lola ia leo le whamasinonga, wei whamasinonga penala tu whai unga. Whai mai lola ia lea. Ia u whaakea e marengu, awange i lua se fulu mika le mama o lau savali ese aku malo fali. Ia e. I tono o nuu mafionga e. Ai whera pia korus fulu mika le vaa marwhala o loa marwhala saari liru mai. Ia, eli poki e kangaka le mea lena. Eli poti tangata o le fioanga pia whai oe, wai whaaku ala i le fioanga ma la tau whai unga, o na au mai lo whai le whamasinonga. La lato whai unga tonu, ina ia ma whai unga pālengi le le, whao ngā lai aile me sau whanga, ili whina ngāno le fio anga mo le mapuponga, ma le file mu o tangata umma. I le kangaka lea, lea fwoi e lea ia tau al tangata lea, e le ma whai ai unga kāngo fi mai le fio anga kuli esi, le ilo na whale ma lo na whanua tau ana no fwai. E sang mai tau iei lilo mai ava, ia wae le tātou te tala noa nei le tūlanga fwoi lele, o le lui ma le whaana vela vea le sui tau vai, le sui tau vā. I sa wala ngona malang mai tau iei i wha te musu e wha ngā le upu fwoi lele o le wha tau sina, ia po le wha lau i loa, vaenga wha upu whai. Wha matai ono iei ni tātou wha msidonga pia umana whenga pā loka le rumai ava pele ai?
Ia, o le mea ana ia fua po oi avea i whamasinonga. Wa a whaia o lena, lea e wa ai i roadshow, o eini mea laile o tarafia ngai e manatu asol tu la fono ai na whai tono roadshows. O le leisi lai tue e la tau te avea, ai manatua foi. E o te manatua, whamasinonga e tele asa whai ele, il whai ngā pālota ua tuana. Wa tele ina whao ngā mai il whamasinonga, ia le whiofofo inga leo mea arofa. A whai le ava, talia il whamasinonga e te tau una avele le tupe lea a le roadshow. Langa o le anga nu o Samoa. E ave ia le whaaloalo i le whaaloalo. Whai mai le usu o le nuu. Ia ali tumalo e whaaloalo atu le vaenga whai. E ei whamasinonga no wai ei ua whao ngā e le tūlanga lea. E se le mande o le whaata waina leo le tātou tūmaranga nu. Ai ei la ngisi mea wha upopo. Ia wai o kala ia e whiawe e lunga o mo mea fui o wai amaso o ia li ma yawa. Mamai, e le o mingo ia pai. Ole, e le wha ala wilo ia whale temini. Ola me le o mingo i kire i pai. Mamai, ke lo pai. Whakua mingo ia ai kai awa. E ngā whairika ko whainga pā loka li lo. Wai ka wha longo swa makalanga wha pe ngā ko. O whalongo ai fo. E mai, ia, unless, e tantanga no e wha mai, mai le ai ma se ngā o ia o suila. O kere i lopo wha whianga whaianga whako singa o pāruka, i leifo iniana por kalame o set up mo le tumalo. Mai ia, unless, wha mai loa kala kakanga mai, unless e ke le sang kupe kufar po, ai kala. O la uwe siri da lilo. Ia, o la uwe siri da. A fai o le pō le fua pai po o la fai. E fai e le tūlanga lea. O la le kaimi o le pō. O loka winga ni le whainga pāro kako. Ue le momoe, fai le momoe ri au. Ngai kere i whalongo i meka o le whainga pāroka. I le tūmalo. E tele i whalongo e whunga mua. Sa o manatu le luawhelua tasi na wa whaingi. Na wa whai le... Na wa tele tu la fono le atatou e le te whanganga tupe le te whatosina na whatosina whala wiloa fo i e o ana watau ma whamoemoenga o sui. Na lato plan mo le oi e tauwa. Sa manatu la whapea ai a fi le mu le waweau. Le waweau. Wai e ka ke whaalongo aku sole. E ana kou i kou malo i le whangapa. O le mea ngā le maua. Alu e ke va ai al wakul ka vale sau le pas wakul ben le masa sau ile va ver no folen no fo yo no folen ma fo ele se va al malaiva ale le kaimingi awal malaiva ale ma fo nga over penga ka vale ngen ma ko fai ku ile va ver por le kolu lua sole le e fe wa ita vale ena e lo ai la ina le la wa ma ko fai mai sa ka kale ke unless e ke le sanga kupe ku far po ai au talo. A kula in si kuli lo mai ava i lo fidangalo. Pone a male le pepese in nei va enga fa pu fai lato ia fa ala wi lo. O le winga le o ka ko nga mongo kwa le limas furuka la pese la ka la i le po ai mala marka o finga fai le finga pa lo ka mingo ia nga makako. Bole ale le alu pese le fia masinga ya simi. Ai nga kuba inge yar ke arkasi ba be le bena. Ai fanengo. Asio. Fa mai. Ba yo mai makamai. Ke mai makamai ka ko fa moenga o kailo o fale sili akule. E wa e tanga wa tala mai ya tulanga na fa mua. Nga mai fa mai mako o mena sa to lau no ma fa sinonga isi parota. Na mai ma ko fa ngofo I fa le ile fa kali ile au e fa ile kisi vai nele tunanga na le te fa yetu ai e o le kungu ka ko ari ele ma ia samui ai tarosia ine nei fa nga palota ia ma na ia mama tangu fia tu le sa o tonga le vota and you the voter se le o le mas fuka lai it lasts for 5 years e ne o le limas futa la e toso atu le lima tau sanga le whainga o lau whitwhiringa e te tau ana whiri te tau
O mea e taun whiwhi te tau i o a onga a whanau ia o le health, o kako health ia rani. Ma kua ki kere ale le pise tenki. O kako health ia o tātou ofisa o leo leo. Leo o mai o whora au whasaina, sori ngā tū la whono i tono tātou o tunu. Ku lenga le lei. Ia male manino le lei o mea i tala o tupe, ma tūlanga whapena, o le tamau a inga i lona whaasa. So mea umanga e kauna mawhau ia le vota. E le saula nge o simi whamai. Vai. E ngā pēse sko ingo si o le māsinga ako. Mai o i langa o le langa e whenka, langa o le kama lea. Ia wa o kala ngā kama. O le kama lea. Ia langa e wa o whaafia ku ia mako. O whaafia. Ngā sa ngei au simi whamai. O mai makameki e wakula lua se rau kā lea ko ki ngofu i malamar kai au ave o ko le vea ni whaiparoka. Tinko oro le mlauwha. E sui ngei ia sio. A tono le si tu lilo mai ava foi lele tate whaalongo i pe tau whaalongo i lanta ia talinga foi lele i manantu o tanganta pālota. Tau whaapea ni mawanisi. A le sa wā paipo o la whai mai aka i kama au mai se mea. E le aia masofia pāloka kui. E le o le si le a mai le kupu kongo ka ko whainga pāloka lilo mai ava e nau ai lo le sui tau wā o le mea kongo ala le fo e le whaafitau lilo tanganta pālota. Vai, o le awaru e se ia i re komisina o whainga pārota sa i ele tō wha... Whaima lo mtumbu. Whaima lo mtumbu a Matthew le msio. Le levanga a langa o Matthew le mea lea. Le mea lea i le a ia le tangata pārota. I le tūranga na. Awa ke whaakarikari le sikangaka e sau whamai. Mai a le sauare ali inga i e le amase se pāroka kui. Pei le na sa wa ia tātou mai tau sanga o mawai. I le kua inga aikia ma le mindset lea. Ia, lea laua pei e kau fiu e kau ngangau a kule la au i le mea lea. Makua le mawhaia. Usa e insista, wei e whai tangata o tana noa e whainga pārota nei whamai. Lea i mase o aku ia mako whapea. Ora le mea le suri o koi fuia o kou. It's your right to cast your vote. Ngā pāua mea lau whiriwhiringa i anga wa sui o le alanga nga kūranga le e kukongo le e makwase ale mawhauwhaunga lea tātou. Ia, ai tarusia whonga mo. Tarusia ia whai. Ia wai umange fwoi. Kangi. E la ui o whamasinonga. Ai, o le mele tupu i le mele i le angota le o le tangata pālota. O le a wha au so ina i ma le sui tau wha. E whaali atu, ia wai, e le ia se le alo whaaku, i se sau se si whaima. Se mali, e pe ia sau lua se la. O le pōngi kai, o le pāluka, o le fisilila. E whaakingo le alo for sui kau wha, po le sui whauri o, i le au ngani le sau e le tanganta. Ia pe a o le muta apu le whamsidonga li lua yo. O le mea ngā le se ngai sui. Awa le se orko, ia, o ai lofa lai kupu le atu nuu nei i tātou. Le atu nuu e alo lofa. O ai lava e sulu mai i alo fatu. Ea, o na whai lola le whiriwhiringa sui. Ave, ia, o avea u whamasingo. Ia. Ale avea, e mau ki ngoa ele e kisi a. Se vai e ke lel decision making ale sui. Ale mea whaingo fie. Ele deciding ale sui, oe, e alua oe ia e whai lau palota. Ai ale whai a fo le sui le mela ngani tuai o tau ai maa mai le sui. Ale fai sui fai o susungu runga social media ale anule e kisi tu. E fai fo le fia a tonu e le si e fia tu la i mai se whainga pālo tai le ia i le anganga leo le fia tau tua mo le tu malo li lo mai avai tono le tātu tono ai a fai o lape i o le tamu whainga lea ia le ki o voi la kukupu mea whapea o le mongo aku le kāna koro le vave au le se lau kāna ia wa a fai o le whaafi tauli lea e le kaunga whaasala sui kauwa e ka kaunga whaasala kaka i e fai o le mea leo le kaua mo mai o sui whaipu e au mai singa se lengi voi le se i fai e le mea le manao a lai soli e malaku la fong a langa ia ka kaua le whiriwhiri o le sui tauwa E kasi ngā me tamanata tau mata i tu ina i tangi o pārota pia umanit pārota. Awai o le mele iei, sa kele inga oe awe na o sui, e pe iei mea na o whaalongo iei na tangi i pārota umwai i tangata ia.
na watu I sui e le o sui ai nga wala ko le falo sui mana o se tupi mana o ya mai ni mea ya o isi butaro sanga o kamala fi avenue ya I fea ai le se kupi ya au mai sau se ka vale fa yene me ne mare amna o me umana ya ai ole tulanga taua ya e taua e teleo mai ora wilo ye titi ale pasene o me o lo fa ali ai me umane fonga mo o fa nonga al telo me umane ya le o lo alu ai kua ya nga malo le fa mai e awai ke ale ave si kama wo nga wale ku mai si kama ku uia uma ko e ngā mawhauwhanga o ganga ka ua makuala poko i ele menta o le poto le mai am. E ye ale awala ka koe mimilo I fo I le mene. Ianga sa wai le anga ka kamar kula fongo la isa. Ai wale anga o ele kamwhai koe wha kingo le whasa o ngol tūlafon. Mau si ta ia ma muli ta ia le tūlafon. E ona sa wai le o le pese fo ile. Se po afi e o le aka koa kama mai a lilo. Ole ye tangata na o te vai atu nei au fai mai, ole vai taule nei e inua I le valele. Ia elese se le da pese a nilo mai. Ioi. Ole tūlanga na, ona ole tūlanga foi lele pe ua masani ia I mai aso matau sanga vai fai ngā pāro tai fia. Ia wa lau mai tau. Ole mea lau mai tau ia as a youth. Pe lau tia onga korisi au titilo ye te mina ele paro kale lua kas. Ia. Au tau ina e te wa aia kungene a fiafi. Onga so a o tau vasto ina tole a fua fato a aluna I parota. Ia. Ke vai aku ngā solo I kai o. Sole. Ke vai la mai istangata te whaelongo mai wai o mai e wala au atulo I esesi. Whai me sanga whai mai. E mako ako e whakarikali pe alofa mai a mako ia e ise mea ngā mai e mako e fo I mero mako se vai e me o e whakarikali le o e whatatari pe ini tupe tufa mai fo indea I lota mawhauwhau I teimina e o mai keimingi e le ese le akari ngā malo mawhauwhau nango wa ai tino i no wa ai I tulanga sa imatai e o le teimina I paltalo lutasi ai a whai e laki se a fiafi ua ave se kai minga ole ka kala fakosinga nga ua ave se tupi ai vai kulola ia le kifa mai le awala ko ioi wa fia tu sa pe o inasa o le telena o le tulanga sa ei wa mai vai timingi vai le ko vai kusa le wa o ke ma fa pe fe wa ngimo I mea ia ioi ne wa ka vai ko fe wa ngimo I mea ia ai ele o nimo awa ese foi le kwa inga Mo ise nonga fanti nonga e ko sa le ko ke ka milo ko sa e le wa le vanka milo mai ma ku va nga le faingo le meko ki pole ai fe lo poco o ele fe mai o e fai lo fai longa ke poco me ka social media me ka computer me paka kama seya ele lo fa kasian me ni mo in me ako e nga sa ai lo le pese foi le e kuze komiki aki ka ai ka usa miyaki masi yo le nga foi le e ai me na o tupu fa pena e ai me la tupu e o foi pa lo ka le la fai nei e ai an ka kala makua alu e fe mai nga mako e fa savali ya ai nga uma pe e fa manatu e pa lo ta ya asi ko inga si kusala o le ai le fa savali pa lo ka ko inga le ai uma e pa lo fa mai o mako nga mako pa lo ka umalanga o le finkala nga ka usonga o le mako kingar ka kale mari ele tulanga foi nga e kasi nga connection ele o mafayo na esi ele o mafayo na ele o mafayo tulanga le e fa matala mai pe ana batang o lo pa lota I lunga o tulanga e tau ona e mai tawina mai loaina e soifua manuia I Samoa ma le lumana ai pa loka fa mai Nanga whenga kaya ma koulanga o kausonga o mako ki ngānei. O so o tanga o ainga. Mo mai o leo o lo ran. Mani. Ja, maar lo va tank ma tango file fa so ele di vaingo le fia li lo mai va antonu. Ja, toi fa fango tuaile ma manu o le tanto o tonu. O le malo si anga nai yo a au. Tanto tangata palota.
Po le ala vanga yo inga le sui tau va ma vanga fa upu fai. A e mo inga o i el pola skofi mala mai fola sfalele musu wina o ele nganga o leri. Ya ke alwa fai de me sa o ngai ke lo ngai o le mena tau na fai. Ai a fa pe a sia ku se ven pa e ya o le va via na sfalele. Alongo winga ni no. So le ole a kumu foi fa msingonga ni pa umarka ko venga pa lo ko so de kafionai. Amu ia le fa msingonga. Ia amu ia fa msingonga maloia. O le makwa fufusia o la ko wallet. Lima kausanga o le hai fufusia la ko lo ngowin. O le si voi lima kausanga le la ko fufusia ko. A foi ni mana ia se tulanga foi deli. A foi o le wa tu se la ngona o le nganga pa ia o le atua ia ti. Ya po le are kua ko le van pa ele kua ko le vea na isa fai fa muli. E o le ainga ni ya ele mana o mia tulanga le. Ya nga wa foi la ia le aku ma le swinga. Ai alu ave o fa msinga fa pia. Ia langa aku ia ma ko wanga kere fa ia ese mea. Ya me se kupe ai wa le kere nga wiska ka. Waki nga le ese mea nga ku ese sui. Ia. Le ku mali moli mau wa yo fa masinga ma kwa moli mau ka kia. E pa u ile si sui pa fa le nga ile sui tulanga nao. O mea wa tupu. Fonga mua mea o tupu mai tarusia wa fa iti le nei fa nga pa la tale tulanga. Ma lo fa tai lilo ne te we se si mata buta we te fia fa la wilo ile to lo ina dan to filoi. O le fa masinonga ale tatou tama o fiu. Lo mitu fa muina. Fiu le o tolo atu la sofa au kuso. Fiu le na fa manga lo ye lilo mai. Ya fiu le no fa manga ke nga mafaka lo fa mafiu. Ya. Ui wo ku au fiu yo au lilo mai. Aya, pai. Ia. O le mako ke kuku mama ko cameras ma to le tu ma. Ai sawa fiu sa fa kalo fa mai ya. Ya. O le la se kala fiu ya. Ya, pau an me nga kalo fa sko ingo fiu. O le ai mai se kupe le sa o ako le sa kupe ka. Wa lo fa kwa ya. Le ai mai sko ingo fiu ya. Ya. Wa uia kere fia ke pangi me po angi kalang fa fiu a. Ia. Ai la ngona va vele alofa. Ai sa wa fiu fa ka alofa me ya o kala mo nga ska mo fiu. Ia. Mai lo mai ava. I singa kupe nga se ma o faku kalo fai se yo ko sau le show appearance. Ya nga mo le sau kupe la ngani ene ya mai la akola ka avali a ka lo fai. Ya ai a foi o la fia si i mai lo na lima. Ngai ma fo ya ka nga ba ku ngai si o la fia ya fiu. Ai o la sofala o kuso e tu la ia. Se i faila mai ya ilana loia. Ia morianga o fiu, ma fa matalanga o morianga o fiu. Nei o ilwa inga o leo. Ia sa tarsanga fiu an nafi sa tu la imfa mai e kasi menene o faia o le sa fa pe ka kala ia ku. Ia e faia ia pero sa i se tu nga fa pe na miana e ka kala o iku. E o lo appearance ngai e afangi e fa kali lo ia ma e faila mai fo ile pay o le application la so i on a sekido la so i lo o yo la so la no fa fia fi la tau fia ia esta mo fiu a le wa nga ia fo ile le ka fa se passports le nga le skala ia wale ku la ile si ali ia nafi wale to la ia fiu fair wali anafi ai mantua foi la transfer mai la district court ia la matau ale wa mai lunga ile il fa masino ma walunga ia ai o le ia foi o la wa ave ele warrant of arrest por le tusi sai ia ile le tu la ia no fa masino ia a ma wa lona wa tu le tau fia fa tali le so tu la ia le to tasina o le sio se farin o le tu la ile sofa ya lo sanga lo ia ya ona e ongo ia monianga o le identification fraud uso le tau fa se ina o le ID o le utala anga o le tangata ma liro
Ia, o le ala, o le awhangi, o le whasalanga la, o le mea leo le identification fraud, 10 years maximum, penalty. Ia, o le tūlanga la le nā lewa e, tūla ila le seri ila sofa, o le seri, e mawalo mailua, ia ntau fiarola i le whaatani, ila se tūla i ai. O ana nafi whanu tūla i ai le, ia le sunga ia Darryl Maku. Ia, lewa toi tolo lana mata upu, ia ina ia se I wha mautu atu mori anga le tua leo leo. O mawhaina whaila lana pay le application. Ia e whato a iloa lai le aso wha le toi tūla i ai. Ia le aso e whaatūlanga mai mo le fofonga ina I luma le whaamasinonga. O lana talo sanga e tatala ia I tua. O le ali foi leo o Edward Van Wedi, man tu foi si tama ta leo leo le na maliu le la umalos. Ia. O le ali leo leo lea. Ia. Ia ona o le lua felua tolu na foi ni. Na ien mata upu lea na mistrial ai le mata upu lea I lo u tau I lo atu. Ona e lua ia moni mau. Wa foi ni wa mumusu e koe wha awau la moni mau. Ia. I le lua felua tolu. Ia, le lana te au mai lo te whatulanga, o le lau whatulanga I le aso e whafonga ai mau al mata upu lea. I le whafonga ai mau leo I mata upu lea, I le aso lua tolu o mati o le tausanga fau. O se mata upu alewa tere, pauna mea na o maua mai le whamasinonga. Ia, mo le tato por kalame le aso whonga mua. Malo fonga malo fo ile sau no le divaingo le fiafi watilinga fia longo lava I mantou o no le malu luma le timu. I le neivaengo le aso lilo maiava ia e tonu wa family ina ia le whaafonga ma le mai moa tāpua ia le tātu. Tano e lenga tei ni diusil. Ia befo ia au se tālia ma le telo isi an tunu o le lalang o lo o tāpua I maiai ia le pa ia ma le mamanu le tātu. Tano e o lava ia I tātu I nai Samoa. Ia tālo soifua ia le alo fole antua la antai antulo soifua ma le mantu o le stofi. Ia toi maua I nani si o a tātu whaamtalanga. Ia wa a whai o lewa tō lau ia a tātou tālo sanga ia po o lui po whaala walawe sui tau vai tono le whaam sinonga. Ia e te tau lavona wawena sau I tuani si o tali ia po ni whaam talanga foi. Ia wa lewa wha po antu ia whaam sinonga ia whaam sino e la tau te wha tau taia wa le mai tau antu e tai tō lua ia whaam sino e wha tau taia na mata upo e tasi o lanomi. E le tau na umia lilo mai au. Sa leila tatou talia le stofi a fa pe mawasa wa no la solulu ia mawaisi na tala o le tatou fa masinonga le po le aso na au te lenga o le ai le tō lau winga o tangi mai le tangi a leisi sui tau wā anga I leisi sui tau wā I lona ngawaa ia fa pe na fo I tangata pālota I lo la tau ngawaa ia ai tatou whailoa ia ia le stofi le lo famaleanga le o le tua ia Malo va ia tau longa mai al tanto filo inga so fi ngalo nei fi ma tau tano lo fatele atu lava ia o lua ma fi pa lo toi filo I le nei va ia so I tau manga fo o tanto mta pu nai lo tanto tuno ia fa tai tele a fonga mua ia e tarsi ele lo fole ali I o te toi mawala so fale o kuso e toi tu la ia fi ia o ke fialo ai a singa sfukala mas kama fiu io e fa mata fa mai me isi a wanga fa mai ei e ke fakalo fa ku io sa o leia a o te pai leanga e fa mangalo I lasi sila le ali I tangata malana para sala ai tato filo isa mo na stofi ma was tato wa no la solu io tato wa filo ai e mo net e mi fa tai tele la vai lang mai moanga fa tai fo I le radio Samoa mo tato po kalame ma was tato wa no ai se si fo po kalame o mo atu Ion tato to filo ile man mia ia faiva o se manu ia po to fa fonga mua ila fia finei e mese foi tu te fa awa o se tato watunu so fa se fo so forma ia manuia le fionga ia lilo maiava mai na vai le sui le tanto wala leo e peona e mai mo ia mai silsilanti ila na tu na tu sa mai lava I tu tonu le tanto tu sa mo le vai o le fiafi o le to se fulu minuto na tale o link to life fan tale fa suil no fo fa tasi mele fionga ia le anto so vea male polo kana me ga I fo favor pe amai ia le tanto talana mai tu o le Pasifika ia ma antu fo I le lano langi e pe on te pena mai ele fel tu ia Miriama ala le toa pomari
toivotu amo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Not long ago, an amazing woman was nominated for the Nobel Peace Prize, but then died at the age of 98. Her name was Irena Sendler from Warsaw, Poland. During World War II, Irena worked as a plumbing and sewer specialist in the Jewish ghetto of Warsaw. But her real purpose and mission was to try to save as many Jews as possible from the Nazis, who were starting to mass murder thousands and ultimately 6 million Jews in the Holocaust. Irena smuggled babies out of the ghetto in the bottom of her toolbox, and for the larger kids, she had a burlap sack in the back of her truck. By the end of the war, Irena had smuggled out and saved 2,500 babies and children. She also helped rescue about 500 adults. When Irena was eventually caught by the Nazis, they broke both her legs and her arms. But she kept a record of the names of all the children she had smuggled out in a glass jar that she buried in her backyard. After the war was over, she tried to locate any parents that may have survived and reunite them with their children whom she had saved. Of course, most of the parents had been murdered in the Nazi death camps. So Irena placed these orphan children into foster homes or families who adopted them. Irena Sendler conquered evil with compassion and courage. Throughout her life, she told people, keep bringing light to the world and never stop repairing broken hearts and lives. There are people all around us, in our workplace, school, neighborhood, or village, even in our own family, who are hurting and need our compassion and courage to help them. God has placed you there to be His heart and hands extended to them, to help change their life and to fight against injustice, abuse, and evil with His powerful weapons of grace and truth. Nothing can heal and change hearts except God's real love and light, which only Jesus can give. Won't you ask Him to take control of your heart so you can be moved with His compassion and courage to do whatever it takes to comfort and help those you know are suffering? Just think a minute.
tunga mali na le fi bisel everlasting praise le divang ole fia fina o joy lima minute o le tano le tula e fa to le wan to le polgrame ole for I think a bit more tato umalava le divang ole fia fi malole au solo malo sila malo le fa to toy lungo tato wal tele le tu wa yo o ngal fa na e malo chang fa mai e no ngal wengal pa ia malo le tru le nga yan tu le ai ngalo fa muli mai Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo, se kia Radio Samoa. Ja, on se enjoy le team ya Radio Samoa le vang ole fiafio le wa enjoy tolu mala afa bidu jona tale le July fa Samoa fa te tele mo le tanto ba tanga me ya wo le na la si ri me fo le vang ole fiafi la singana wale tum tamali le tanto ba tanga ma tua tu lo titi fa tamba ma to tamba wai ja te to le to lo to so fu mal ban to wala ile das fo an down down hier und jij ja to fio lo mai ya le team mo le savili to fa to ta e pe o tanto mo le mawina mai la vai le va via ona leila le la vai o mai le fi dei o le la vai fa timu ja ma angi ma lu mai fo le savili le ding va le fiafi tala mai entro o le Pacifica le lano langi e pe o te pera mai il fa le tua ya Miriam la la zo po bare pe antali tu lai fa o su ile no fo te si mele fiong ya li a tu se vemal po reclame o le nga ngai fo favor ya tu te ma fu te se o le se te mi o le po ana nei ya yo valo tanto va ma tu au fala au a mai ni tele ya kango chapel ya pe kau triple tanto te ma vai le vingo le tua mai le official le kale si me tisi mai kale stete fa mai tongi le mai pipi ma wa o ia I lau a yo